O folofa ma faatalo fatu, faafeiloai, ma faatu lima. Ia, ma faamalo atu le divanga o le afiafi. Ina ua famiru te wate ai nei le tu la e fa I le taimi o le wanti a mandou. Ine usila nei por matou taimi au te ro nei. I le tautua fa awa walau Blue TV a meisio le proklame. O le tauta ia e male manuia faiva o le tātou watiru. Tiute ma faiva. Ia, fe ta lolo inga fo ia le mamaru lo tele o Samoa yo le tulanga fa lupe lupe ina po fea la fo o lo ngausia ai le vao. Ia, ma fa ai nai fo i le tai e pe yo upu e masania I awa le tautua le aturu. Tautua upu, tautua matavela, tautua futoto, tautua tua vai. Ia ai mai se yo le tautua metalilo po le tautua ai tau malili. O te o folofa ma o faatalofa faafelo ia tu I le pa ia mawalunga o si o tātou o tunu o Samoa. Mai lava yo nao se o yo nei. Fasaunga wao bale atu folasa Samoa ia o le atunu e pele le loto, pele le nganga, e pele fo I le fa moe moe o feale. Ta fore nei ke lope tate ioe. Fearu arua isolo ai ma. Fa lele fulu ai. Ia, fita alolo inga le atunu. E le mawhai a, le mawhai. O na ave e sea, le manu whaatawa e o na fudu. O Samoa I lana, I lona atunu umalanga nganu. Le bela lea, e a jau le ava ma le whaaloalo e fusifusia I le mingao, ta tauai. O te whaatalofa atuai le pa ia mawalunga o Samoa. Ko kisisira mai. E le o vevela e le o, e le kongo mako ofisa. Ai wa mafuono o mai ale nei ili lungo le prokalame sole. Oro ke sau ke le lopo o inga siar matou ofisa nei. O sau i malanga ili lea. Or kamala lea. Le ke le e malole. Kama foi le pe ai karola ka ko inga malaka lo miki ro kaula vale a mese kongor farisa. Ka ke e pa ro kaulu. O tango ila au mai lunga fo le prokalame. Ma ia la kapilipili. Ia oi fo ina sfer matou ofisa nei. E ana ia le ili le nei. Ia pe o ia e ona ina. Ia, whaafikai o le ua mawere me alo whatau taia. O te alo o kapiripiri e fo. Pe hao inga ve vela me o le soifuanga. Ia, malo a fua ai la o maua. Le lofa maleanga le leo le tua. Ia, tau taia e. Whaivoro tātou o turu. Whea lava lea e te tautua ma e. Mauru whao lo tātou o turu. Uma whaatuna paulia. E le tautua ina o ainga nu e kalesia. Bese fo yo le turu. Ia to o dale dei asiata ale fo se e mai o le tatou prokalame o le tauta iae ia tatou te militino fatasi ma o tatou buruburu au foi au mai au vatu I oe ave lunga ave lalo ia ave sisifo o se sae I oe o matu masaute ai fa mai o fea lava e oe e fetai nai pe au fati sisina I oe o le ngā te whale. E to ai lea wau o matangi. Ia, o mea whaila lea, pa ia o Samoa I le leivanga o le fiafi o te whaatulou. Ia, ma o whaafei loa ia tu whaapoi lilia. Whaalofi sao tupu nei malai o le vavau. Ia, walau whaafofo bau o le leivanga o le fiafi. Ai au mai ia lo au avakolo lima ka whaakalofa dalulu lima. Ia, ma tā fusi lunga o le tātou prokalame. O lo e sila mai o te vava ia tu I lau lava o lau like. O lo lima matua le na. Ia o disi fo o teimu te vai dunga pi e fai mangingo mai ale ko nginga mai ngau lau angry face. E ide si kai mi e o so mai angry face e ko o so mai oi sorry a asiata wa mau aku a. Ia ale mau I fo I le alu le a ko o lau aka. Io e wa e ata I lava ai ngalo ia te o se e sero kamba I lima ma le ata fo I le pole emoji ata fo I le ala ua halu balau omi I le angry face. Ia, vi era ngare le yo le tu matango fie le tau ia matou. Ini usila dei abese matou au kilani mo le to tele o tou o lo tau tu fesili po a le tau ia matou ni usila. So longa le lei mea umai le anga le lei o le tua. O sui le tau. Ua matou wo o le tau fo I le fai tau o le malulu. Ia ai oro anga le lei mai lava le tua o lo mafana. Ia ese mai la ingisi o aku. Ai o tatou iai le amatanga fo I o le tatou prokalame. I le leivanga fo I o le afiafi. Fatalo fatua ina ia uo fafia ngainga. Fe oi o le tala le lei.
ia o tamā faaleagaga mo tou faletua ia o le vasenga o ti a kono o a sosoangi i oe ia o toeina o asika o faranginga a o kui inga ia faasolo ai uma i tulaga tautofi o faifeʻau talaʻi o missionary epikopo o prestene ia o perofeta o apostolo faalagiga uma lava o faiaʻoga o le tala lelei faapea o lē te maua mai le porokalame lenei vaega o le afiafi ou te ofo alofa ma ou faatalofa atu ai iā te oe i lenei vaega o le afiafi e leia sisi suafa laualuga kakou ke feiloai ai na o le suafa o iesu keriso tofia faatalofa atu i le ʻau faipisinisi uma oe lea te faipisinisi a faapea o oe lē ke mafuka mai le kaimenegei i aukilagi pei o le tasi make le gai magele ia o le Pacific 40 i ngai mangele o le Digicel foʻi Pasifika i ngai mangele so o le tele o pisigisi pe ko ai kou malau mua i mangele io ia Pacific isi money transfer e ia ila e lau mua la kamali o tau ia i matatu tama i mangele fa pe mo o tara ia ma le tele o isi pisigisi o fale ainga io o ulau te fia fo te fa malo atu i tatu fale ainga e uia ele mafaina wai isi o nganga fa salala e ia la tu la fono fo e se idonga e fa salala ma se sponsor ia fo ko ilo fuila ia aula le ile fa fulisa fa salala au te fia acknowledge lo tu tua ma tu tinga lenga ia te au e fainga ka i o le mele o le sa ili malo ma e sau fa se pising isi se ku mamau o si o tātou atunu ui o Samoa ia. Ua māsangi leanga o kako wa kungu ue pulei ia. Pulei tātou umba. A o atunu ula o ngi usila au se kālia Amerika ma le tafa te tele. A o ka laku ngi o lai fatu se pisingi si po se kampangi e umia pe pulea e se Samoa. Ono ka mimika ia. Moni la vala utala o le matua o fia fale halili fua. E uia ka ke fia fale halili fua ile o maua ya saka pau. Iyo e uia e loka ka ke mi ka hoi dili ai ele a faina lea. Ia te au la ia, whaftai tele lava, e o lai nei a inga fo i tatia ia la a inga ngā kouso i fua mea mo wola mai wailua i le whaipisingisi. Tulo, pe ole au a mau, a liki, you name it, e le whapea, to te lea e ia ole au Greg, ia wa ole au, la fo isi nele sone, vaenga whapena, ole au Retzlaff, to tele ia, o tangata whaipisinga, au Carruthers, to tele o ahinga whapena, fo ilele pinga o kamaia, o lato waia, malosi anga o whaipisingisi. Ai o te whawhetai i le tua, ua maua le avanoa i nei ona po e sauwhanga kua iloa. Ioi, ma kama se se. Ioi, ka ke i le si ahinga ngau mai Samoa, no tawa ai Samoa. Tula wala utala lewa o lea whela o whamalo, mala o whawhikai. Ngai ngai si ahinga ngau mai Samoa. E le se ka avale. E le se ka avale o se ahinga peina wa ai fu ilele e au sange. Ia e le tango lima fu. Ai ke o mai va ai whamangu yanga le atua. Sole e maka o kia le mea wai ai. E la mea o fale lava. O lesi lea pisingi si walu i lupa le taimire nei ma whamanuia i le atua i tomai. O le au vahenga whai design, o le au sui. O whai mea tau lima, o le kuka, o mea upa whapenga. Whawhekaila i le atua i lana, i ana mea alofa. Awalanga i le whaapea o aso ia. Se iwanga ngā ainga ngā maua kupe a vei whangau ia o ngā private school ma o ngā mawalunga ma o ngā university. Pei paunga o ngai ainga fo isa tele na tua i le vaola. A ora kai me la ngei. Le ai o sao whanga makama se lunga o le lau o kausa maanga. Kaki sa vali ko kongo se vale o loala e fucking o au mai kaka a ora ngaruenga sa fai so ye Samoa nga ora fa ka wi ai ru mona ora ke le ye ngi ava fa ngoka kama fo i e o ngai mangingi la iki fa pe ngai mangai ku mangai sa ka upe mai ru mona wala
Tau so e ngā o se lengi a wana I whanau leo. Ai ke kofu ku kongo se fale o loa, fale ie ke kaule I loa, kore sao whai mai ar whaka o loa I meo o ie solo solo, o ie lava lava, o pule kasi, o fukingo, o meo. E ke kiru aku. La esa sa o mai ai kama se. Na e wha beifo le lo loto. Wha awhitai I le atua. Wha awhikaia I le akua. Ioi. A wā o ia e mafua I ono tātou maua nei wha manuianga. Le ala foi lara ngā pi wakau wha fefe. Mai le wa ai ar kele fu ile le sanga o la kouanga I loa whai pisingisi. E le wha mai le waku waka basisi. E le wha mai ia le waku. Le anga e maratua fu I tātou. O le manuia sili. O le manuia e au mai e le akua. E ke fiu e whaapukungi au manguia ingi au wala ele elea, mani tonga fiti. Katua I fo wakako o sira fia ma uroa le mea. O le fututana noa whaalau e tele. I umai wha piangisi waka whakuku ia pai mala whai. O aso ia. O le la ua manino le matare vai le nei taimi. Wa I sira sila ako mo uwa ai aku le maa punga e lunga o le mau whaala akua. Le ua koe kapisa mai a yarko a kele mai samu. O nga e koe kū le ma e koe kiro pe or kara kama nga whaavele inga le hi ama sau mangi a wha ese I salafai. Wa e kū ma e koe kiro ma e wha peifu. We le e sa o ili sika bikiki mako. Ki o ala. Kusor kama nga e nga kele ka ua le le tio. Ki o ala. Ki o ala o mai fo widi. Ki o ala. O I la sambo. Ai ola le ai kala fura sa fa I lunga. Ya le vange e ai uma e nga o isi mo mai me parpala. E se mai ya la tou sa la tou fai ala vai fa ma oni malo la tou afusi singa male afuri lingi. E ave ia. Ar kai milan ngai o ke fa kalo fa ko. I so se fai pisingisia e to tonu o le nei tonu a mesi Australia ma Amerika. So sko inga fai pisingisi o ke o fai aku a me ongi pisingisi ke keli. A fa pe o lai fue lau ka ioi au sapa o lai fai au me ai o a uma tulanga uma fa pe na o lai fai singa au ka mai poloka fa pe uma le la po e ma keki ioi a fai o lai o ha uma ia tulanga o lo e fai er kemi o fai pisingisi ai te lo la me mana ia tunu nei ia e te talo ile tua e fa singo go fo ia ki oi kanga ka sa o so soangi ia oi ave o ele tua le tangata sao e alu iluma ma alu ilunga ai ave o ele o ele ave o ele ku ai ave o er kangaka I kama ai kupi ia awa foi o le tai oi ia fili ma le tua I kangaka ke rua minko fakas e o fa yet ioi ia e matala ma e matapoto ma fa mo le kua Leanga o le si tangata, e le ango kua ia o iau kau mawhainga. Sa wa ai mawalalo ma wa ai mama, ai wa ai atuloa wa e lau walunga wa amatana ia le feiva o le atua ia o e maanga whamanguianga. Ke ia er kofa mai, sistra. Mai sistra. Le vanga o fia media, kua langa o vai, kua kelea e akanga ka iau au ka vai ka ko ure amiu. Ai vai leanga. E va penga. Ai ku sa or kai mi a ko ar nga lo mai le maula le e yango mai a oi sa nga o le ku le ma maka kilo mai fa mai pa u ia o au me u mala ke ka mo fai ala ya ru fa mai po fia kala ngo ia nga i ru ase pa u kuno ia uri ai vale ia le ngi fa ilonga ma ai vai ala ke vai ku so le ia wa e lunga le wa e lunga fa o lo le se fa i lunga fa toi wa e lunga wa lui fo e lunga ke de wo fo ai va ku wa nga e ha fa ka si au mengi wa va tunga o ta mai ti sa ma sangi nga lilo le ngo e le ngi sala la fi ma i ve a nga le lilo le me o le fa ka sa kumu a wa mantanga i lo a le la fi mer ka mai ki le va mama wa va e le ngi ma Ana ke fa pe fo lo loko. Tole. O pasi mai le la UE mala mala PA, mala PhD, mala PHO, HPU.
Ai va ai a kuno wa e la ai le manguia. Ke ia ngai o ro fe kau ia fa mai. Ke ro as. Leva ngo o fia fai mai a oi. Io leva ngo fia fai mai a oi. Io e manga io lau porkala me vi ia le ali ma meu. A ora kai minga kau a. Ora kai minga kau tahena ile io kau ma fainga skama kau tahena. E va ile fainga. Mais. O so fua fai la mi le ngi fai longa mangia. Ya. A pele o lo to vi ia le tua. Io vi ia le ali. A beri siro makua e vea kuia ilanga a e vea kuia ia ko inga I o e vi ia le ali e fa bai kare lo makua e a o ia a vi ia a o ia a vi ia ia fa tailanga le le o le tua or ko inga fa ka o te fa talo fa toila so fa pisingisi ia au a foi au ne e fiu ngo fie au nge e fiu ngo fie a e rua kuile mea kaia kamile mea ioi failea, ioi. Si oi ke musua, au ke vave give up. Ioi, au te vave fiu ngō fie. A e fai aku le si fai ngā mua e whaalea a maybe. O ngai iai mea ngai kakau ngā ve ese, pingi le o le si mea, a e fai aku fo ngai whaale kongu, maybe, e ke seer ka ngaka ke wha uo iai. Oso aku ngai le fe kaui, maybe, e se seer ka ngaka ngai whau kua inga, oi, wai. Awa yeile si makua alu wa umalo malo si umamara kupe me fa peifo le la lolangi e ma me kumu ai iyo ole a le me le se ya nga ole alu kupe ma me uma malu lo malo si ai le yangi me ofua mai e mafua maybe on ai se le fanua ngai ke suisi si o manga swingi si kanga iyo ai le winga na manda ya fatalo fala na mo le vanga fiafi ya fatalo fa to fo ile to tele o wo ma pa anga mai iyo o wala kwa makango walu ila kile ka uo ya ele le swimming pool le wa makango walu go iyo o alu ka malo ke alu fo ile le so ko fa nga so ko fo ia le mero le spa ma le so al kile ka uo ka uo fo ia ke fo ro ku mo fo ma ko so na ya ma ko spa ilo wala tu fu iti ke ngau ke manga ke ra ko fu fingi finga fai ka kala I o le ngi atano va tu manto au sia vai ngala ngawa io le sunga muri pola mila io fa talo fa tu le sunga muri pola ya mila mai ina io le to fa li male malo male to male to no tu la fale malu fale mano ala ia inga io o ko inga ia so le ke fia ro wa bako fe lo ai fa pe ala o kama o fa pe o ko mo muri pola fa pe o se fa pisingisi mai tu pai o ke il fasa mo merga ia va taro fa tu fo in ia ni si fo ia Tavita right so le ko fe lo ai ai be se fo ila ala o kama o le alo fo io o sto ina ia Paramore io le na ba te felo ai fo ia mani sira ele ngata fo ile ai wo ke ia ro fo ila fo fa ve vela mar ki ngor ko malo ma yava Leslie mata lo fa tu il tato SMI io ele ri vanga fo io le fiafi le ki yo ala a dele le tato tangata sa ilia mele numera ale sunga ma yava Leslie mar ka ko SMI nge o kilang o ke fa ko le au le ka ka ma yava so io ora ko kilo nga fa pia fa pe o marca ka voi le o Jack le sa ule ka Titanic pa wale se jenga o ko na o ki ka malo de vela le so na ri ngunga fang vai tau tu na lo so fo malo loina iyo ka kuang alu so fo malo loina e fa ta wa ye ti o ai ta tu le tu malo longa o ta tu e ta tu malo fa lo ngi ru ta tu proclame o te fia e a fa lo le fa ia pe o te mea to ai tau no mai o le tatou malo whalangia o le sunga I sia ulo ia o ko mga kua foi la ulo ia foi le sunga ia sauni ia le foi sa fai atu le maha porokala me foi lili tasia tūlanga o le tūla whonu vai whapena ia ai ona sa a weila lau kama lea whato ato e maua lea wanoa e toe taliu mai ai le uto ia ma toe maua e foi lea wanoa e fai ese fa tali noanga e nisi o mata upu fa le tula fono
so awara ke popole o le kwa manga ya fo yo le paton o sia ka ko fa so fo ya me se fo te sa ni fa ngole fiafi ai o tele ya wa tu lai de malo longa fa mon o te fia fe lava se fa ya tu sina u fa mai senga io sa o le vakua le mele nei le vai aso le nei la matanga le aso ngofua so lua mai se vo yo pokala men nafi ona na o na au tele fia tele tonu iai ia ona o se tangata fo ye pele ya tea o pele le loto le nei tina pe taila fa ko fo ngai mai o le malaiola le mota fo ile le katoliko ngai mangele malaiola manga fo sa ma to wa to fo ma sia ma to mo fa ngale a onga lupe fo vawes fa man sinale ma to so so ani ma vale alofa ile tu ua yo le malo e se tasi o tamali o se tina sa pele le loto ale nganga wo fa fo se ia la ya pa wa fo yo le fina lo le tua o le bua ele fotia o le tau e velo ile mani noa e le anga ia fo ye se tangata o se poto se vave se mai le soa ya le sunga tama tai fa ya onga po o le matuo feiva fionga ya mbele ngale nu to le payeli ase to fo mai lana na usawa mai o usawa lo fer ka ko por kalame sa o wa to va to ma to wa so so angi fo ya to wala to ma to va ne le ma le va to ma to va no fo ya ngata fo ile ya o se ava no sa ma fai fo i ona a o male sona ma ngalo ruwe va lua fo i male nei tina ile tau ma fai ngore ngana e me se fo i o tu ma nganu o le nei fo i sa mo le nei tu a se tina fo i sa mua lava o la ufa karangonga mua tau tai ai 3 years ago ina ua fato a o toe a mata sia por kalamele nei le tau tua le Blue TV o la urua i kest lava sa fa tala no ina i lungo tau tai ya ele ako ko sila fo ya ina i toto o si o tina matua le sunga tama tai fa ya onga o le matua faiva o le ngana mai se fo yo anga no sui pule onga le kolisi mo lunga i mangele tele tau sanga na tau tua i le kolisi o tau manisi lava wa onga wa tele fa nau ai le fa pena a manta nei sa fa ya onga fo i sa mo tele lo fisa wa onga i malifa me se fo yo le fifi ma le tele lava wa onga sa tautua ma fa failele ai le neitina le soifua au na ma le soifua a o ino le tele o le fana wa fai fe aunis wa fai pule wa mengiska wa fai a onga loia leo fo mai le ano ai o na fusi mai i suru ngā titi ma o ina mai ele neitina matua o se tinaya te au o se wofo ya le fionga ya mere ngale no upo le fionga le fotino o le fionga le lata fale pe atato utala noa ya pa ia le vai po o le langia lea o le pea ma vai tangutu ya wa fo ile fio tama le fale le fio fo le faumuna io le fio le matai o le tama le fale fio fo il matua ya to ala matiu fea ala la tai one malea nga malie manulele ua ma le faleanga fu ia a li ngoa matua ia to ala matiu fea ma madu malai ia ole nga wor sa ala fo ile o sa tuala wale fio sa oli ia to le payali er matua o sa tuala pa io le nga sa tuala ia fo ile fio le matua ia to le payali ia to susulu la la tai fo ile la au na fausia va ili fa mai ole to o maunga io ya ole malai ma le mauta i vai wa a wale tu singa le falitasi maota ma le malai fono i falitasi mai ole to na vete ai to finga fale ana ya tu lo na fo ile langia o ele ma le to le timu wale su se yuli ole alo le mali to fiol fo le faoli la le tai ungia ole to ya e tua ia ilo la to fa wa fle to mo na tua
talo fai a vai foi au sa utala noa yo matou ele fale ala tau sala ilo utala noa le anga fatoa o maua lava le yo le teine tau manava awa le malai fono ma le mota i fale moa o le tua o fale toi ia watu ole malo le fionga le tilo mai awa le fio le tapa au o le ala tau o le tono mai pea fio le matua ia tau pili ili ele fio le ingo samo le oi ala la ta ile fa auto tanga ile tapa au le fano ia ta titi matua ia fa imar mamalu le ala tau pa ia mamalu ai ole a mana o play ia tu le kama ikilipi le ona ia uto sa afia finga ia i sitina ia o si utina fo itulanga o le maftanga nei ia o melenga le nu e mafuanga o fia ia ima pele le loto leanga uvala uolo na sua fa o mele o te mana tua ai ia uvala uolo sua fa mele o te mana tua ai si utina leanga o le ngole o si utina fo ile fa fonga mai sa mo mele lela na pia ma fana ai fo ia ai lela a ta tur kilipile ia ona i vale alofa ia awa fo ia pe au fa ma vai o lo ta o tonelo na sa i malaiola i le taimile nei ma o lo fa nga solo fo ia awa ia le public ia o aonga mai fo ia ma mai la to te sila fia le leile nei tina ia o la fa nga solo ai me family service le fia fila vale nei ia lo fa mai sele nga ngole tua ia te o le tamama tua lau fitala inga urungia ta to felo ai fo sa ulo ko kelea ai ko malingia ulo i mantaina o ma felo ai man tamale nei ia o tele isa ia ma fai mai lana tala e te asiata ia wa lucia wo e fai mai ya mele ia i kai me ku o mai le aonga va ia ku pele isa po kala me asiata ia ai fa mai sele nga ngole tua ia ai sisira mai ia ina i vaenga fo yo sa finga o tau ia mole toi fa mai senga le fio nga ftasi foi mono anai matena nai ia me se fo yo le Blue TV fa tai fo ilea wo o le malo fo ilunga o le tatou proclam o le tau ia mai le amatanga ia ele ile vo kilo o ka muri fa kala ngoange ia le fio nga ia me ngale no por sunga tai fa ia ile mai yo le tatou wa Polyfest le na faine ia o ro i Hong Kong ale wo fo mai wo fa ma vai mai ia eu si mai lau mai mo le vanga le fiafi nga o le fiafi la vre loto io e le wa si mai ia ma te fatasi ma se tasi o tamali o tina o toe urutaia io e o le tatou atunu i le tulanga o le tautuaina o mea tau wa o onga educations e to tonu o New Zealand le uma mafuta o se fiafianga foi o le sanga le loto o mafai ona faava noa ma fa lao ia se mani no foi o le fionga ia melenga le nu a sem ia po le fionga il 14 ia ekele ko fe ia i tu taulangi o le fionga le tamaitai po le lua ia o le faulunga le foi o tu langa tau o ngol fa samoa ele kolisi mo walunga e mangele e o mai lava so ia o komiti fa foi fa vai foi o le fangasa ma le tele la nisi o tulanga o lo o li po ia foi ia me so le tau tua le nei foi tina matua e pia manga ia se o fa langinga e lata i foi ia te o le maftanga ia ma le fionga me ngal Talofa so asiata kai mo le avanoa io wa e pisi la foi lava ia so le proclam me ngana Samoa ai mai si o tulanga ile tape na penaina ia o mai le soifua tautua ile nei lava vai mo tausa ia mai anele petalainga fo ia tusa male afia ia o lo solonga le ia manuia me uma ma wa pe ma lo si mai le atua ia vai ai pe nga luenga o tofi ai le nei vai tau a tato mafutai io e vi ia langa le o le tua o lo ke kilo ku i tulanga la ta manta mai ia a wa utelo la fanga uma lo ai ke ole ko moso o va ngoma la ngofio io a o fa mai ma lo sa vai a mo lo va ngwa pala lo ia io ano fio nga ngale no sai fai lo o fio anga i Samoa tangata mal fa sino manga tangata fo mer tupuanga vai anele e por fa fonga Samoa fa fai asiata ia o lo tama ia o to alpai ali i to sulu po sesione mai le ala fanga le sa tapuala ia fa pe sale la valu ia o lo tina ia o soso
si umelei to o le paiali'i ia mai le alalafaga lea o mai moso. Wow. Ia le nā lau e whafonga mai Samoa. Ioi. A whai kau ke kau. Ia, mai se le nganga o le tua, tau walunga tua I ma mo ngā lofa ma wha mai se ngai lunga o la upurukalami. Ia, mo o hele tina pili. Ia, le maafutanga fo I nei atu nuu, wha mai se le nganga o le tua le tamai aurungi a mai se fo I o le no whaalo. Ia, pele, mamamae, paulo fo I mangafa pa I o ainga, mai se fo I o whanau. Ile wala au le tua. Ia, o na toi sau ni ngai nei lava ia. O lai whaatau nuu le malai o lai le taimi le nei. Ia, ma le family service ana nei. Aso tai au, ia, whai sau ni ngā whaapitua foi. Mo ia, ona whaata pena lea. E moli antu, lona sa moa. O le wha moe le aso sa. Ia, o le moli antu ai foi. Ia, I lona lava foi a inga. Ia, pa ia foi o sa tuala. Ia, a foi le fiori tama le fale. Le lato foi. Whaafitai foi ma mole tolo whanga. Tō wha ia manu le leua o lo tu le foi le taimi le nei. Ia, fia ngai fo I maainga. Ia, ngā te leo le fionga le profesa ia toe sulusulu. Siusta, ia, le profesa fo I lea tatou, le I tai le universite. Ia, wau tau ainga, ngā te leo le fionga ia toe sulusulu to fai. Sua William Sio, sui fo I o le ainga o le fo I sa avema minister. Ia, I tau sanga ua tuana iatu. Tono le tatou waturu, ma le toa tele lawa fo I. Mai se lea nganga o le tua. Momole to malo whaanga o soifua maso whanau. E le to tele foi. O si o tātou waturu. Ia, ono o se sangi whamanua o rungo le nei foi a porukalame. I le nei vanga o le fiafi. Ia, awana I ngalo. O e lea e te saune le weekend foi. Le papa kiu maka ukia lea sa. Ioi, awana I ngalo ia te o e le tātou papa kiu ma tautia. Ia, ale ainga papa kiu. I le aso to na I foi. Ioi. Ya, e te fio atu a whapenga e la ku ko kele la tofa mai atu le lava wale ai wa umma. Ya, ai va tu fo lava te la tu umma lo subtala. Ya o disi so le pau wa lo se papa ki u fa lo ngo mai le feedback. So le asia tau matua te le meet. So wa e fa fonga se feedbacks fa penga. Mai asia ta o papa ki u le a ainga. So le ala ainga papa ki u makwa o va le meet. Ia, no winga la, wa pa vai ka usa minga o le mit. Ia, o le afa upopo la I masinga salaki. Leanga o le ua ke le vo inga fa ma fatso I fu maroro inga. Le la fa upopo I fu ma masina salaki. Ia, so mai batala mai au kako we vai. Ia, tato we va fu kako pele mapuai. Ia, matamba I fu I le tai au. Ia, se ia pa este mi fu I o le au huli. Tato marolonga. O leu ko I ka ngula malo falongi a tato foi mer marolonga na fa te au na iniso tato update o na tato walo lola ia le ka ko fa karkara konga ma tato malo falongi sunga le loia ia sauni lo tato proclamel tau ia I le reivanga o le fiafi Au ngā le tautua le Pacific Easy le masina toa Aparila mai e ono marmalo ai whailonga tupe whāse furuta e lua se lau tāna o saunia mo ana pāanga. E lua se furu whailonga mo Samoa, lua se furu whailonga tupe mo I tātou I New Zealand nei, e se ina whailonga se fulu I vai aso te tasi. Olo whanga solo pele whapitoa na o le lima tāla e tongi e la fwai le tupe whaonga I le Pacific Easy mobile app. Olo awano fwai le direct transfer la fwai o tupe I le telefoni pe ati posi sa mai lau se leni I le tātou account ai inga whapitoa. Mana tua e mawhaiona tongi au pili sa moa e whaonga I le tātou Easy Pay. Wala au mai lo le telefoni vili fua o varselau o tasi ono mo se la e lata atu I joy pe siasi o tātou ofise tolu I au kilani o Tara o tāhuhu ma le taulanga whaatau I mangele Pacific Easy o la paanga mo tupe wha momori Samoa. O le talavivia mo e sa mo le anturu pele ua tatala I nei au kilani New Zealand mo le taimi mua le ofisa o le company le SMI
ua mafai nei loa ona faia oka mo mauta malawa raka te lea o falisa ma falititele isi o tātou o i Samoa e tau lantu le lantu lai au ki le rirei. Mo le fausi ei no fale, whaatotongai no fale e te baua o malava i le unanga ale SMI i Mangele. Pe te asia tu ila la tu si o le faso le fitu Rainy Drive e Mangele pe fa so ta ile fionga ia Mayava Leslie Wolf. Telefoni o luatasi valulu o lima i fa. O luatasi valulu o lima i fa. Talofa lava, Tasi Market is here at the Mangere Town Centre, the heart of Taibela watila o Joel was furubiru o the tale o leitu la e lima e le tautua whaawau ale Blue TV e maisio programe o le tauta iae e le nei vaenga o le afiafi. Wataro whatu ia te o tau lungo le tātou wa YouTube channel ia ma lo le soifua manuia ma lo le whatu toa whatalo fufo ie o lo o se sangi whamanuao i lunga o le tātou wa Facebook live e le nei vaenga o le afiafi. O folofa ma whatalo whatu. Ia te autou le mafuta mai Samoa sole wo ke ile share mai le ska ngai ku le messenger va tu fo ile ya o mawailo so le ia li o runga yo le va ali le alu sa va iso le ma kwa le wa ile maka o tau tai ia eli atalo fatu ia e wo ma pa anga u mar tatu por kalami ngo ma fa wa tulo pe fa sa u kala le va ngare isi uso fo ile a fasala laule merpone no ma fau lava matu watu pe ole ale tu langa ole ai o kire i makamaka lava walanga pe o fatu tele mata ina sana por kalami ai na o vaenga sen mai ma share mai tangata o fai tau watu fo ila lesi post na mai lunga lesi tasi fo fai post na la no o pe no ina na tau fai mai ai lo mo tau manino mai ai ya i fa matalanga la na twa ia kaba fo epi akau atau fai atu le mea wasese ai hakili nga oso ilunga ilisesi o kanga ka wale ro entanganta no fo ilalo mama fau po le hase mea de tauna to e talu ia ai o ma fau la pe fe ko yesa kakala ia o ta ma fau ilesi tu se ole mai mo fo yo le kaimi ilesi mea e fai atu le lautala a tonu ole afia nei wa afetu nei sa utali ia ole avia ma va nga kile ifu makanga kai maka yanga ia ole atele ifu matanga tai ioi ole a pe fo ia le si programa fo ile le wipe o tele o fai mai mota fai atu pe ki nga le fia kanga ka ole awe maka ile fia mata to tele wa upu tangata ai paule bela awe va ai ole tau va ai pole fo si kala la ko fai mai it's pe yo la utilo na yetu inga vaenga pene so ele vaenga na yesa no ai o te fia fai tu sa utala ya ska mai fa pa ya sa mai tepa ka ko no ga lu ko i ko ule lo ia i la to por kalame ambe se fo esia u update manga ngai ya siriatu mo ole nei fa pe mai ele sa la utala le no fai tu ilo na ngangi mai ya Samoa piano de faiatu
tutu atu ye le tua le ngai o au te le o le ngia ele vatua ele vatua por kalamele ma ele history fo le por kalame ele vatua ai ni tala fa ole mani me se ia kau make ai nana o fa yetu le ngai moni ala utala e moni le lenga ke sila fia ai na sila fia le ia na sa ili mai ya o se numero ma wai si minister sa mo ole uma kwang fa kala ngo le la por kalame pisi mai su au se ngumela yes lai matua ona manino so ia tau ia mai mo vola le taimi e tau a fe fu kau fa ia tu se fa manga lau tele peta te vatua ni a he knows lenga ke mam lama ia ai mana tu fo ila oi o au ia wo mala mala nga yelis tanga tailo na history me le sa o me pio pio o ke le fia kala ngola ia le nga oka pe fa pengi ka ilo le fa fe vo ile le nga kongi e sai ngai rungo ke sia le kala ngo mai pano ta ilo fo mafia fia ore fa fe nga pe kusa mafia fia o faila e o ai pilia kanga ka ia right now i mer pongi Australia ore pilio la kosikiseng le mafu le fa pengi ia ke au le sen uma mai tangata o over mal valu masina o fatali wa vai la ka ko ia so I don't have a history with people's ili fa ili ngo kupe kanga ka ko ru fa penga ta to i me se sa ili si ioi ma ai na no fe to fa pena me mo fuli te mi fu ngale ka ke ka ngoe ka wa ton wa ia o le si va nga tra no mai i ona fa ilonga mana me vi ele li la tala le mango fo kala la auri le na fa to no mo ta fo noi ele suita mai tai fu le na sa wa o i la to tu malo ile pa inga len ke le fo ina no fole nata mai tai tu lo le nati na ma pi fa itala fa lu malu mai tau la lau ile tu lo ta to le ngana tu sa pi la lau ile vai ma le vale au sunga la auli ko bang ko fa sa mo wa o kama ko wa ia tu ai nga ma fo la ia le sa u mai di solo ma fo fa pia fa fe kai ingi fa ilonga wa pe la ngo fa ko le lo ia sa la le la sa lu ngo por kala mi ta mo ve la pas ese mai la tanga ta fia tel no ile lo anga fe yo ai si te foi mai la utala ma tu foi tala si tinale na le sa no je tonu pe fa amu le mingiska fa ko anga nga kai mi o ye le mingiska nga fa ko anga la uli na wa mata na le pi fa le na tu la foi tala le sunga la uli le mali to le na fa nga ku e lunga mai wale le yo le wo mai tau atu lo fi na nga lo pe te va ai ma wala lo ma fa amu mai te ya vi ele tu ai na fa ilonga mana me ai ole a saud fa nga palota er kala le kaka o le tangata fa poko inga ele kua ele fa poko se la lo langi nga fa poko ele kua kala ngoa kwar kaka fa poto ele tu mai ai ole la saud fa nga paloka ia se ka o er kai ku malo su e po yo ka o sa o poko or kala nga la u fa se ta o ele tai tu malo se su po ai la vala o ka u e poko e fa fonga foi la o le mafua anga nga fe yo le malo saulo o le mafua anga le anga o saulo nga filifili ka ngaka o saulo nga filifili ka ngaka nga maua mailo nga fa ilo nga i ka ngaka nga o inga fo i ka ngaka a o le mea la walunga ese le malo ka mo ka vika le anga na filifilia ele atu o ela le se uso ia wa ke ro wa mai wa ngase ke kau musu fu ila kau fa mama fa ku manga me yo runga wala nga o lau ka mau po nga le ke wa ko ele ke ru mi ki ngo ngai ko ngia oi o lau ka manga nga sau ka o mai wa mai ya publicly mai ya lo fa fu nga le ya o wa ya le ele o sa ka fa ku a vere fa mai ya te ro fa sta malanga wa mai e tu mai ya pi kau io pi kau le pale ngi o ile le pe o se ngi pio ia penga ia te aula o te tau le fai tua la na mau mea le ngau te le ta alo au le tino e pe o no tau fia fai a fai wa e fa pe mai o ha wele le sa o ngangu o ha o ke valea o ha o ale la fai to let me tell you and make this clear to you le ngangu o ku ya we o ha o le sa mo au liuli a ia foi la se va e ngai mau lu ngai o fai lo ngai le kai ya o ngai e mau inga o la uanga nuu, mala unga ngana, mala ufa samo. A foi le ngofea kula ukala fui lele. Turo wa, e ko ke fiu e olo ko ungang. Ko ke fiu e olo ko ungang.
le poinga ya o se pala. Ai va ai la ile si me mali la walanga la ya nga fa ma ike fo ya le ale tangata. E avatu wai le ta le faukuanga ringi. A kongo sau foi la u le sunga lo ya wa kamala le o kama sa ol mera ya ka olo ya pas e a fai sau. O se fa tu la utala le. O lo fa ango ngoa ye se kanga kai sau lau mai le fia le le yo ngang. Ai le ai masanga prokalame ingilisi ele o fa alongolongo ngi papalangi. Let me make this clear again. Ole me le angala. Lo fia lau valea ile ngang. A o fea o e whainga ruenga i le TV nai na Australia. O fea o ai o e le TV7. O fea o avaku ai o e as a political correspondent a ngā kungu. O fea o e kusi kala mai ai o wha o ngā ai o e papalangi. Ia ngā o au hard talk a ie. Kusa e sau e hard talk. E kusa e sau le kopi, e sau le whaavaa e hard talk. E sau le content, e whakarangoa ngai ko inga. O hana tu ai ngā porokalame whapena e pie ke whaaleo ngolua. Ia. Tau mawhai ia le leila o whaasa moa. Leanga o au customers. Matangata i e tele na e whaase se inga uso. O Samoa e lengi palangi. A wā anga whaapea e ke alu e whailau kau whaavalea malau kau whaase mau me e palangi. Wa mawaro afu. O le laki a oe. O lea e ke olo ma e fia olo laungang. A e ke sau vali ma whai ma pāpāu pomu ngai kanga Samoa e leiro whenga ngui. Wa e lola. Mela nai tau tau whaavalea. Kurou. Se yo ka ngoi vali aku o ele wa o le luanga nga le marau kamo angeru e ke lua fia lau le ngangu. So what? Who cares? O le a sau mea maka ukia o maua mai le o lau ingirisi. O maua sau extra money. Ia extra money ngai kokongi o ngai kokongi fo e angeru. Ya. Wala vale na la ngai e sa tia I fuanga ya wo le lei malolofa e le lei ala ko ingilisi. Sisila oe. Li se au ngai o lo ila ngangu ma me uma. Ai uma e ake ko e li fo au customers makanga le fakari kupe o Samoa. E si vadula la utala. Ai ja me kere ya lo e va vale angi palalangi. You answer that question. Ava ku visitinga. Lena o le tali lena sa u kula uka mai kala lea uli foi lo ya u te lo e alu fai tau o ke lo ai longa ke mala mai kala anga o pet mama ia se fa tula utala lea o la ula si foku nga le ya we alu skaki le kala anga o ka malo pet mama ia. I have his history. Sikaki le mafu anga nga la inga o e fasala la. Famaile kala angor ka malo lea. Ka malo pet mamaya. Ele leile mo o kofu ia le au vaenga lea le au loto vale ngai me o fasara launga. Ma le vaenga ye fia kala ngoa mai me o failonga. Tulo wa. I don't mind kwa se lau pase nge o failonga. Ai fa fe kai I le failonga ai eser mama o le loto ma. Al kamala lea sa ili me ia fia fa kau ka vai ma lea ngai fo le loko ma lo siro si vale fo e mo temi but anyways ko foi me fa umala utala le history kala anga ole o to ingo pet mamaya fa mai ese ale nga luenga sa la ku ai kai mi ya so yer ku epi yes they were so song e ese ale nga luenga sa la tuai kala nga mai ka nga kai sa mo kau ai ngo pet mamaya nga ka ofisen mai e share mai mo wangi o mangaku a wa o ko ia le haters we fa yo e o ai ka o la ko kingo ka fasara la well known ni Samoa they love this show and they've helped me ka firo sen mai le o mai asia tai e fa so a ku mele o pet mamaya tu lo wa le rest in peace le tamali he's a godfather of fasalo meko fasalo. Yes. Manisi ya fo I fa ilangi ai focus ala ukala ya pet mama ya wai. Ole ngoi sira fia uma o ka mekele ifanga uma ye fe ola me wailo. E se ar nga luenga sa watu wai ol tu epi
sa moa ma fale fasalau ngā po. Ese, ia ka ke musu e ka uakua o kalanga ka ume kaka. Sa kele ai ngā saru la pisis ko inga ma wha mahar ka maloa i o kongu le ofisa. O langa ngā ruenga ngā sa iai. Ioi. Ae kasi ale aso, one day, ele ia rua kuaire ka ngā kasa kau e ngā whaasala lau o samfi. Ae vifo ai lo, wale se ka wā. Ae vifo ai lo malea vangoa. Ko ua ai lo malea vangoa ko inga ia bad mamaya. True story. Ke loa i o inga ko kele la ko la ko kisir fier karale. Mau alo malea vangoa e lifo ai ko inga le sarula pisi. Kuro. Lo mau malea vangoa e lifo i sau fa ile mike. Se kau kava mai le airtime le langa ole ole la kur ka sao le kanga ka le fa mai e longa fa i longa ma kanga ka fa penga. Ai ko kisir fier ko. Kua ke. Ya. Kua ke ia. Pa ele sharuo koka. Pa ele sharuo koka. Ioi. Saua ia. Yo kiro foko amala mai fo ile si au fahenga ngai la la fi mai ku fake page o me nga le kusi mala lau nai tanga tavu ngai le ngi fa ilonga. Ai foko amala ma story. Pa ka malo turn around na ka malo le history to AP. Or kakale ngo nga suwinga ako nga le kuai nga sikai li fa sala lau ko ngo tu AP. Par ka maloa le ai se fa sala lau fa kai ngisi nga soli muri a or ka malo. Ai ata tu tala noa I fa sala lau nga. Fa sala lau winga o ka alonga, fa sala lau winga o kunga va, fa sala lau winga o malava me uma e o le fa leo ina o ads matala me malava. He is the man. Now my tawa tule tu itai o solo mai el tolo tama o solo mai la vasava del file mule ai tasi lua tolu fano fone na wa tu ai alo fa pe me la e tolo pito itai le ai na usa no mala marca na sina waru. Pakar kamaro. Ai ki lo le menga madi ai fa sara longa. Le ai mangi kemra. Ai ko e anu ngai la ki ko ia le fa aku. Wai le mafainga fai o e ka nga kai me ke e le mafainga fa sala la u fa penga ngi me. Iyo. Ana uti tano e fai atu fa pena ia te oi. Me le o polo fesa fa sala longa. E ke kilo nga ie ma kukua nga ka wasainga le me. Iyo. A fa sala longa le la wa to fa ai nei le taimi le nei. Ai vai ngai la e ese le mamao le mesa ye le fa afi ia le le nga va kua le au fa sala lau sko ingo pet mamaya. Ai mamao ai o wai mangua sa le ye ngi camera fa ngi nga po sa le ngi ai sala laula kamale nga ke amaiar ku nga na o tau palasia tu itua le sábado del filemu wa sui le sábado del filemu a pe foi tasi lua hip ai le ai wa motu tasi tu la vai lugar que ona sinalan tau ia fa pe marca tenito fa so i vota to tau itai la no mano wa e va un popo iar kamano e va un popo iar kamano ma nga mia e va di ai me ka o fa salom yes. E vai fica. Ai se o me foi lai ka longa de mangsa mo makonga. Tongil por tonu palala sila no sikalamu. Le ai na wo so tu stento blata yo so stento blata fa. Le ai to e po au ki le vai. Wo ko sina sila. Sa uni le taran kera tu mala inol porot ko. Lima se furumita mai le renga na stoa iai fa mita mai le renga vai le fuanga he kama se se o mia ala ngofo le le ku pe ia se o pa ur fu pe fu vai sa uni taran kale o le li ne anga vale o le savili lo angi men matu anga ia tu va ai o le menga pingi ko inga kama se ai pingi uma mai ruma i le mandarin sa o sa o le kengi ki voide le skengi voide sa uni taran kale ole ale nei fa mo sili ai sa mo ta longa mari kar tai mai to sauni savari mai tu aluatu sa saule aluatu minsi ko sila langa ko ia ko fa fo ile ola ukala ma fa lo to le o le fa sala lau ai tele i fa yani au fa le vai po a ko me o mai lo va iyo vai po atua na me uma la utala
whaamanuia le tua ia te oe malo loto ti ngā. Aua nei ti ngā ia te oe nisi me whai nisi e uso. Ioi, whaaftai e iai ka ngā kanga o mai sori muri vai mai a bad i kūlanga lau whasara launga. Ka mala i o ka alonga, maku ngā wā. Wasiri e ngā iupakiranga ia rango ka mama kōreo ka moru o mea. O mai role ma ka manga a makanga, carry on, mai ma carry on, mai le, le kasi le fui, ia sau, iti. Tasi fo ile nei toi ina me o whasara launga. Ia mareke lea, mai ka manga o skamotu. Ia wai e se fo isto ina leo wasa mare to tere lawa. Ioi. Winga la tatala. E o mai lea so, o lo kala ngō pēa ma kala ngō pēa ka ngaka. Ia bad mama ia. Ia ngala, avakuia ngai ngā mea e ke salamo ai o ele ke fia la lau ngā mea. You should be ashamed of yourself. E nano whai atu, o ele te fia vai waka ngia mai ai fo ilo tu ai ngā tangata. A tangia mai fo ilo true story. E te amu i ka ngaka e lele ingi la kou kalwa. Who cares? Ai si whakarangoa nal ka maro President Putin. Ai si e mai na President Putin e whakarangoa e whai news o ngala kui Amerika. Ei ma se ingi. Kau bawa mai me ke kau fa koe. O pere si kengi. A pele si kai ngeo le ko uma kwa malosia ma kwa fefe wala kia Amerika le e kau ku e ka ofi Putin. O fe o ngangu nga ka malo a o le matua ta mai o ta mai. Ia saula o ka mau Xi Jinping. Ia sainga. Ile ai mangi nga mea. Ai talo fai. Ile vai tele. Fai ule o la utala. O le aka mai silia. O le ata mai sili ma le poto sili. Na o le mata ui le atua. Pauanga. Ke lo ia, ma wase a suma le lo iau ke visili ai. Po le aso na sila fia wha lo ia le tūla fono. O le a le poko sili lai wha makala e le akua. Ia ngā fionga. E kasia. Ngā o le mata ui le atua. O le a matanga lea o le poto. Pauanga. Ai le ora maka uro ko orua. Sa uro lunga mar fa fipo. Ta malolonga. Foi mai fa velo ai sauni songa le loia. Masi ka ko fisiri po fesa ia. Ya, ini si foi o mata upu. Ya, e tau en tato fa soai. E lunga o tato por kalam. Uma que esposa. Salve, Marfia. Ai. Ei, mas é minha. Ai, sim. Halo. Anggo. Soli. Ora me ke manga o ruki ki amakat pro kala meri e ko viri mai. Olha isso como é. Se mas não tá falando chama se tá bom. Ma pawale or kai me ke ro hai ka umaya or ka manga or kai me va ko top up por pau. Ala me o ke o umba nga pau. Fe heri po inga ro ya pau. Ia o moli. Fa o mi singa me se fa ka singa me ia le moli o manga. E fa ro le mai o se wakati. Elingi me fa ova por me ro ko o va yung. Ioi, ale la top up ko la kilo fai mai or me fai online e va be ro fai. Le la ko pe ko munguli am kar po kala me. Ma alo ka u mai ka ko next to nga u fa pa wa uma ko mala ko maka mai. Fa ngai la unga ngale Pacific 40. Mal talo fa va. Wai lo. Ya boleh. Okay. Ya, lenga. Wa fa ro mai. Ya fa la ya la ngale la fai ku so maka mai show le fai la ko fa la lo. Ya ma fa la ke le fai ngole unga ngal Pacific 40 mal la ku ka fa va. Six. Stay lo. Le Pacific 40 iso se tafa o Samoa. O wha whaingo fia i nei nisi o nanga e pei o wha ataunga, pili,
o ka o ngaluenga manisi lava o loa mo Samoa. Asiasi nei loa le lato website mo whaonga ina ai le tahalofa voucher. Le SMI Hardware, Building Samoa and the Pacific. Le au nanga mo so se mana o ngai mea faufali. Fafso ta i le mato ofisa i Samoa i le numero 255 255. Ua mawhai nei o na mato ngau sia ina so se tu a inga o frame ua mea, steel framing. I se tūlanga ua mauti noa le saunga le mu ma anga ngata mo so se ngaluenga. Whaapea le ngau sia ina o apa i so se size. Maua ne ngalo, e mawhai fo i o na mato whaatino ina so se tūlanga i le tūtau metal fabrication. Whaatino ina i te tonu lava o tato lau whanua i Samoa. Ila mato ofisa i New Zealand le afionga ya Leslie Wolf i le numera olu atasi valuru o 5 olu atasi valuru o 5 mo so se fa matalanga le SMI Hardware, Building Samoa and the Pacific. Table wajile ua via mai sio le porokala me o le tauta ia e le rivanga o le thiafi. Ia ona o le ua no fo ia sua ma wololo wa se e fo i mato ai tau no o le vatele. Sa fo lau fo i o le li. Sunga le li lo ia o le sunga fo i le fai pisingisi. Ke le a whaalanginga fo. Ia o le sunga ia sau ni sele. E lunga fo i o le porokala me le tauta ia e. Te loa le fo le tau sila sa moa le nei fo i tamali. Sama porklame tu fo i ini masina wutu na yatu ya epitai oni sila fo i tu no ma fai nga malanga ya fa aftai le tu o le wutu e mo le ne ya va no ma le lo fa ka fa ku ila usunga le li loia ya i le nei va nga fo i le asu ya fe ro ile langi matafi pu e manua le pu e mala wa mai ya aftai lo to fa siata pa ne fo ile pa ia malu sa mo lo fa peona sila mai lau poklame po whaafonga mai fo il neia la leo. Ia o lo o manuia whaaftai ai whaafeloa ia tu fo i le pa ia o tamali o tu sina o le tātou o tunu. Mata mai lava i tupu mai se ia pa ia whanawiti wa fo i lato whainga malolonga ia onga li nei vai tau. E whaapito au ngawha sa u whaaftai sa u whaafeloa i le vasenga lau salevi le angai whaingata o la tofi o la tolo no manua wa ia tama whanau o Samoa so se pito o le laulangi o alawa le alo whaiva o alo ma whanau o Samoa e tautua ia atu nuu i ngata whai leo so se vaenga o laulangi alo iai alo so i whamau e lau ia lati tau whi whatalo whai leanga le leo le tua sau le vaa na tiu tau mai le vaa na taua o lo mabau lango le vaa na whaua folau. Ia i lo soifua lau le lei. O le mele i lau vava i lau sunga. E pei o le ae koro ka ua i le kuspa ia e pei e whaafowina la valo na tau le alea. Tu lowo tu te tili. O le a lau whaalilo lilo le iai le kua inga soifua malolo i da fu i lele ai mai sio tu langa i le. Tatianga o ro soifua malolo i noro ia. O le bitu sili le ana whaingatai e te. Ai o te tali le tali whaingo fie ma le tali popo ua asiata. Live within your means. Ei. Whaapes futa la le tupe. Ia i tātou i nei New Zealand wa wale o tu iei ni tua whale pon tua mauta e toto aisina whaasi whai. Whaapes futa la le tupe le i latatanga. Ei. Fua fo ila lata e varo fasukala fasfukala ai ale ai se kala ia le ia se me filinga lo le fai kau kuspa ia
e whawhanga loka ngā. O, iso le. Ia wangi o ka whiai. Io lai. E ta ura so se malo a sa ngol proklamen nei ai nga ki ka ur kuspa ia. E se lo fie pe fa o Sofia i lo malo si fu ile. Wa fu ta te lo o se tanga tai lo e mata u ile tu ai pe fu fa proklamen. Kasi a fo ia. Io. Ia u le. Wa va se unga ia so fu yo vala vala. Tai. Mo le va misia o proklamen. E tele a ila tou e fa vala au mai e telefo ila tou e tele na fa pe mai siata. O fesi ia le upuare o fesi kama kala vou fa ko ia kama kala vou e tele tama tala fa mai si pise ro ia la ke ro le ia lo ia ai fa tanga fesili mai po fe ia mai le nei time fo ina mala vala ina fai malanga i se bea ma ave fo ile ainga mtula ka fa pe Ia, te lea tuto ngia sa inga luenga, o lea fato o nei le ua umaila u le suenga le fai fato tonga i le whamasino. ai Ia, o lea fuilau te fatali i le uso le malanga mai Samoa. ai O te le ta ua le sua whale uso. Ia. Ia. Se i o mai se vai taimi ia fai le ma fatau tonga. Fatau tonga i le High Court of New Zealand. Ia lo ia ile vea Paris Town le sera i New Zealand. Ia ma le tele au taimi sa falu male ainga. ai Sa malanga fo isi vai taimi. Ai whaftai ua mo fo lewa no toi whelo ai male pokalame ngata fo leo lau sunga le ali i fai pokalame makoa. O valo au le leini. ai so le kai fa kai af te vi ele nga le tu o te ngona yo tino le mo yo lo so no ngai le o yese iyo anga fa pe o le sia wa i ro ia e walanga o le tou fo i field por tou vaenga ka fe so ka karangua ko ba le fa fo mai ni sio alo ma fa na o lo tau fa ro fisasio la tou ma fa pe o a ver fa lo ia ai ka ke yo ka upu filia ai pe o man ia la le ambatanga o masangia ngo fa longo i upulea e ka urole lo ia fa pe o ia awane i mo ngana ai aso uma fa mai o kamba pepe lo ia ai o lai le o fu ile o fa pe o fa ile na dala ona o le personal life o le lo ia alai fai i lana nga luenga ia wala ngai mafainga e finga winga ngi vaenga e ongo fia i kanga kai ongo le fia fo istanga tape agree Mfainga sa e ye se fa mo ya wa tu fainga matulanga e mfai ai ona e ausia le tu inga nga ruenga fa pe o le loia Ia, o le whaafonga mai fo te lo le whaafonga mai fo te leo alo ma whanau Samoa. Nga te whai leo o te mali e lo i le o lo ave lato ma lo i ai. Ne atunu o le nga te whai leo atunu i whafo. E le o se matata e whaingo fie. O le winga o lau tala. O le suenga o vaenga leo le whaalo ia. E tusi atu lau submission pe tusi atu lau tali le whaiaonga. O le te tala noa mai mea sa e mawhauwhau ai. Ai tango le whaiaonga koso mai lo mawhauwhau. Pa ai le mea lea. O le aonga whaila se whaia sa utala ititi. No uto e foi e whai le whaalo ia. I le tausanga lua whelua sifuru. Ona o ngaluenga umalava na o whainga luenga i New Zealand ma Australia. E iaitu langa no o ai pe supervisor ma manager. A sa o whainga luenga le malo Australia ma le malo New Zealand. Ai o le taimi lava o te whesilingia ai ie fo i olo o maulunga. Po le anme o le whatanu ina in melea. O lato tali le whamea te ia o palalangi ia. Don't ask, you're not a lawyer. O la onga luenga muli lava i nei New Zealand o i le tiute. Sa mafi nau ma se pule o le whai longa langu. Sa o si pela ina i le tu la fono e whai e mato onga luenga. Ma le policy. Ia ai saulan tali. You're not a lawyer. You shouldn't be talking about these things. Ia, no wale le fale whaila o te talo. Ai whai mai ia le tali musu i lo mawhawha. Ia alu ia whaasa. Ia, tolu mala whatau sanga lea sa ai ele sa i mingi. ai Whai kau i malkus pa ia.
Ma o le whakulawhanga. Ia lenga, maui ai lola ia lea. It's not easy. Aftai. O le vaenga fo i lea e tele na o whaatau waina na ua maua le malamalama. E se lau vaai whaalo ia i le tele o whawhitauli. Ei. O se vaenga fo i o learninga. Lawyers look for solutions. They are the solution makers i whawhitauli tangata le sa whai mai o. A whapea nei o oi o lau clients. Ei. A o oe lea sa le fifia i le si tangata. Le walu tangata le ave oe i le whamasinonga. O te lewa ai le fifia tangata la. Ei. Pe sa o i le vaai ngā wha le lalulangi. Ei. O te tau mawhai e tata i le mata upu. I le vaai ngā wha tū la whono. O na i le mafuanga tū la whono e le whapea e mauro uma i tū la whono. O le si fo i la vaenga na e tele na le malamalama mai tangata. Pe sa o tangata le mo lia le tu loa le uputo i te whasio tangata. E le oto e iai e mawhawhau la whakerisiano o i le tele na ta oto i le whamangalo. E le oto i le meo o le mata le mata, po le nifo. O le awala fo ina lea laina ave tangata nei le court. Ia whai e se whai unga le whamasinonga. Se whai unga e le whai tu au. Le whape o le sauloa o le tangata whape mai ia sauni. E sa ole li ila o siata le sa whaian mele. O la utala e whai ei. O na iei vaenga vai e tu la fonu. Sa iei so mawhau e te whatino. Pe mo i le sa e tango tongi ta avale a le tangata. La vea ila tangata. A sa e mawhau wina o mea na la taunua. Ei. O le... Motive, O le te lela na o le ngaluenga loia. E fina wina. Lau fionga le whamasino. E sa o le sa whataunu. Ai e le ole intention na lau client sai. Ina ia tama whai le fua i se whai unga po se whasalanga. E sa o wata whaalonga vai wapea mai o lo i o tangata pelo. Ei. Au te whai altala i e sūle na whai lau wharsai. Ei. A iai a se si o tō e Lesia. te anga sala. Kongi, ma kua so Kongi ui sala. sau ala. Ai malo whaptai, mana ia so leo le. Mana ia o lo moli mainga o nei motunga awha tā ua ia. Inga ia whamangi ngoi le wa inga lau tele fo ia le toa tele. I le la tau fo i matau malo i tūlanga o lo ia, ma le whina ia wala ngau ngai o ngā po a pa a le paua, ma le whina ngau wale lo ia, ma isi mea e makua sa mala e kua inga sa mala le whamsingo, e wa venga sa mala koe kangaka. E yerita mai kiripilea. Walo mawhau ngai au e saungo. Ke manga o laso kango se o mo makau ki o fa la vele na tupu mai o te lo mai lo le lipo America. Ale la play nga kuilunga i. Ai se e sila la. Ala wa tu scenario ro. E mana ya vele mai brokala me fai mo vo nga fa ta inga. Ai ta tele yo tamata o putala noin. Pole asa o e viu fa ale tu la fono. Ile wori e ko ruwa ku poi me e runga o tele. Ai le i va tu le video le. O te fautua ina le whaafonga maua ma le mai moanga le lautele. Ia, la pata ia i tūlanga o nisi o vainga o le a e sirisila ia. Ia o ni vainga e malo lo si tele i tūlanga. Fo ile le a whapete si la fia e le kere fia sirisila i vainga ia o taavale pe afe ko ai whapea ma tūlanga whapea na ia e fautua ina lau o e mai moanga le nei taimi o le auni. Ai o te mana e vatu. Se sirisila i le lo ia. Ai po le ase teikar ka malo. Ai ka kukia i o e ka komakau. Ile nei vanga o le viafi. Ia, la tuatulu tamai kiripili. Na shea mai e tangata ia te au. Ile tae ona lela. Oh my God.
Ia. Wa sila kui. O le sau, ai te le sau no. O mana o se ia vatul po le sau viu. Now, you know, you're not in a position or fa masingo o lo ke manga o sau viu fa lo ia I lau fina wi. Na o le fa sau sila fa le tu la fono. O sau makau de ko nga fa la fi. O le memo mua so se lo ia, we all humans. Ia fa pena fo so se professional, we all humans. And there is no perfect human being on earth anymore. If there's one, I'm pleased to know. O le winga o lautala. E tātou te wā ailo I mea whapea, o so ai loa le manatu whatangata. O ai se, o ai sao. Ai o le manatu whatangata lea, e fua I lunga I le mea laeta te iloa. I lota I o langa. Ia te au, o I fo I le tele na whai e tala le tūlafono. Don't take the law into your own hands. Ei. Ona o ina, o lewa e whai le whamasinonga o se a le stangata le sa whai. Le fo I lawa e tango e whai se e tau I e se. A whapea leo vai atu le video, e se to ina le sa whanga ina le au penga malos. Ia. Le walu tua le tavale. Le lawa e mawhau. O le o tango lo e taubi. O tūla fono ia whai utaia ia sola. Maka le maka le maka. Ngifo. Abve kuapa. Ei. Ai pei o ina o tūla fono na pei fo ila o tūla fono fa Syria lo. Le iai le vaenga leo le au Mosalemi malato I taltonu ia fo I to ainga whatulanganga. Ai a whapea ni ave le whamasinonga. Both parties have rights to justice. And both parties will have to be represented legally. Ia whai le whamatalanga. Pau le whawhitauri. A whapea ni o malius to ina lea ua le o. Ia. O lona winga o le tangata le sa operating a tavale. O ia e mana o mia ona whaisan whamatalanga whal tūlafono. Ma whai e fo se determination al tūlafono. Ai se ana e whai ai. I have no doubt o le amatanga o le argument ale a tangata le sa wha a vierta avale. O toi ina lea sa amatanga. I am acting self-defense. Ia. E sa ui o langa argument le nga. Self-defense. But ina ua solo muli le tavale. E fia iata, fia mita le nalo ai tua. Are you safe? O le tali, I. O le ale mafuanga wala I ona e tango e whaongata avale as a weapon. Ia, o le whaila tātou te tala noa I whalavlawe le tupu mai atunu o le peo New Zealand. I Amerika lava ia, if you see threat, if you feel threatened, you have all right Defend yourself. Defend yourself. I nei New Zealand. E le tua inga whalavlawe whapea. E le ai. A whapea loa wa e sefe. A weti toi fo ia yo ai whafso ta I leo leo. O le whaingta fo ilana I lo ia pea ona il vai whalo ia. E vai tu la funo. Ai a umanena vai issues whapea. E te alu le whale ma e mawhau. Ia o ina le te le na whai lotala. Waka fia kango ai po angalanga whainkai le mawhaingo kango ai po angalaka. Mana ia whinga no sunga ia a tone. Two wrongs doesn't make it right. On the other hand, maybe we should bring back the old. Malo, no, man, if I tupu manatu, e ui ai de kako vai. A wa e sa o ai. A mai fo I vai nga wharekanga kalau kele. Ia wa ia ila manatu fa pege a ka kilo aku la o ka ika e whakaika inga ave si ai ku oilangi sa mua po inga kakau ki sokanga. A nga saunge o ke whakore pāpār whangare ko pāpā inge e lei mase meo ka kara le ranga la vea. Wa disinga fisidi ka ki fisidi. Wa lana matua whanga tutu ia. E ka marole nga kua kui fafu. Kua whanga kuku ia. Iyo, ai i oso alena sao. Nga oso i kukongura avita avale. Whaola mauso masoro muri kua a. Ia te aula, ai anga ka whanga ngila tu lole nga ngana. O mai ele ma se reaction e mwhainga koe solo muri kua o la ua umale a. Pa ua manua mai una na umale so. E se fo ile a. Le tali nga tā ma vainga I tūlanga o le vainga. Ai ui o lea. Whaaptai do whina ngat. Ia. O le lanko vai aku ile makua sa o mai loa. Ke ufufu ile mawhaufauna iai o lai loa. O la la koe o ngosau ka vat. Ia. Ai whaaptai ele o so tātou atu no ua mesi fo ka kongi hiu sila.
O le ata o i le vaenga mua o te fia mana o ta te whaasoa ai so whira ngalo. O mana tu ta amata iei nei ni usi lai le mata upur siksengi. E whaasolo ai walanga le whaftai o le uto e mua mailo ua vanoa. Ta amata mua ai le siksengi lea. O lea ua pasia i le whaitonga mua. O lea la saungi ia isi submissions ma mea ma lava mor whaitonga lona lua ma nisi o komisi su e vaenga whapena. Ai se vaenga e se mai ai po se vaenga fu le e te sila ai i le koe a mainga o le vaenga lea i to tonu o le siksengi. Ma se koe whafo i ala lau e lau tala te whiwhai atu i sofina ngalo. O ka kou sa ka kou i lalo pūle ngā perkangia. O ngā whiga ngalo leo perkangia. E ku ka kou yangi usila. O le winga la ukala. E le mawhai ai o ngā oko meki ar ka kou sikisengi ia. E au ngoa fua mare whainga o isi vaenga o la ofisiri leo te tau whai atu. E le mawhai ai fo i o ngā avea ka kou manganga ka ngu perkangia. Ai a whai fo i o lea. O lea se o whaamangi ngonga o lea tūlanga. Lea rohe o mawhau wa a whaapero la whaakanga ka kou ngai laro pūrenga o ngiusila. E le wa kausi kipi fo ila maka kou perkangia ai pei o le meka kaunga amaka maila ya la kou walang o la tou sa pūle tato. O le mwhinga. Sau noi le va. Whaftai asiata. Maka i whaingkao sili sur. Keri ese sili whaapea law school. E sao lei a lau fasili. Ona mantua e tawanto e avila i titi tua le amatanga o le relationship a Samoa ma tunu nei. Mantua o si amani sa pulea Samoa. Tasiva sulfa whaatonu e Britania ia New Zealand. E take over Samoa. Abe ese si amani a take over ia Samoa. Ese whaoinga ina whaafengofi by force. So, by time tonu lava lea le sa amata ile tau alona mua laulangi po le World War I. Sawa i lola ia lea le take over inga e Britania o Samoa. O le mea fo i te tau na tato mawhau ai. O le mandate nga o mai e le United Nations. Na mawhai ai. Ona whaatu la fonoina le take over e Britania o Samoa. This is a United Nations mandate. E le tai fia New Zealand palang. E la tau te tala no ina na taupu nei. Leanga o le tala la u whaia onga o le immigration law. This is the final part o lai holder i le government. Ia mea tau whimalanga ina. Le la tau te controllinga. E lau te le mana na o e tala mali e. Tau mawhai e whaile mea sa o i lalo le tūla whono. Ave lalo manatu i lau fesili. I lalo le tūla whono ta si iwa whavalu sa iai, New Zealand Citizenship Act. O i tātou, o le upu Britania subject, ia sa tā onga fo i sa mua, e fesili o au mata upu na e. Ingilisi alu, ia ai Britania wa subject. Wa subject. E leo ni mata upu la le tatanu vai. I le vai fa tūla whono. Subject is a person. So, o le tangata. O le tangata. I lalo lana o le tūla whono le o le tasiva whaavalu a New Zealand. Tūla whono le sa tape le tūla whono o citizenia New Zealand. Tasiva fitu. Ona o ai le ave se ai provisions po vaenga tūla whono le ana na whaamaoni ai. A whaapea o oe lea sai lalo, a whaapea o oe e tau mai atunu e sai lalo pulenga Britania Pasifika. Le swinga o tūla whono maua hand over e Britania le vainga o atunu nei Pasifika ia New Zealand. You are automatically a subject of Perkangia. And therefore, you are a citizen of New Zealand. Okay, right. O le mafua anga tonu lava na ua o tuso atoa ne tau sanga whaima o whaitau ina le whaiunga le sa, formai le sa, visit attorney general. Le ana na umai whaiunga o tangata Samoa o masa whanau mai tasiva lua whana i le tasiva whaavalu.
o citizeni New Zealand uma. E iai la le vaenga o le tula o le whaiunga na. E te tau ona tātou tau mawhai e stretch. Ona o le fesili la. Whawhewhia tasiva whaiva. A nga i le tasiva ono lu. Il tutu atas. Il tutu atas. Ua o fiu fo i esu e tonu o le whaavai o Samoa. Ona sa tusi e lau pepa e lau research sa whai le international law. I le whaavai o Samoa. O fiu esu e po i se reference. E whai mai ai. Ina ua avea Samoa ma tunu ututu atasi. Ua le to e avea ma subject o Peritania. Ei. Mantua e te tauna tātou ma fau time frame. Ta siva whaavalu. E tu la fono lena avea i tātou ma subject o Peritania. Ta siva fitu. Ua ta pele tu la fono ta siva whaavalu. Pa e ele provisions o tu la fono le ta siva fitu. Le wha mautu e ia le avea o ila tou who were subject o Peritania. Ma citizeni o New Zealand. O le mafuanga fo ila lena lai ona peye e oso le mai o Maudun. Ei. Ina ua mai i le whaiunga. O le tūla fono lana na whamau nia i le citizeni o tangata Samoa. O le mea lai te tauna tātou mawhau e fo. Mai sa o mawhau e lavan nei. O New Zealand. O ai le ulu o le malo New Zealand. Po le head of state o New Zealand. O le Crown. O le Crown. O le tupu. O ai la le Crown. Perkangi. Perkangia. I se situ, o tangata lava le nofo i nei New Zealand. O tangata e whai mai i to tonu o le atunu. O ai tonu o le atunu nei o New Zealand, o le fesili na. Mai o le Crown foi. Lea sa whai le tula whanu le na Crown tai. Ia le citizeni o tangata Samoa i New Zealand. E tele la na lave pe a whaamatala. Ai a nofo leima mawhau. O na whai leo leo in fesili wha le tula whanu. Ona i eile vaenga o malilienga whaamalo au whatasi po o le eta conventions. I le tasiva fitulua. E tau le convention le o lai hoi lunga le website le New Zealand Court. It's an International Convention on Elimination of All Forms of Racial Discriminations. Sa saini ai New Zealand. E sa saini New Zealand tasiva fitulua. Tasiva valu se fulu. I ole upu e toi atea. Mai te tau wā o na whaile upu o tātou te langona i le injustice o whaiunga New Zealand. Sa tuli wha manu ai i New Zealand tātou tangata. I le Dawn Raid. Dawn Raid. O le mea fo ila lewa e tā ua Dawn Raid. E te tau na tātou malama. Luafe lua na i luafe lua tolu malanga i Helen Clark e whato e se Samoa. Ona o le citizeni. Ia. Luafe ia ele ia se mea national na whaia. Le sa Sau John Key ele ia se mea national whaia. A o la tau sa amatale le avesenga o le aia tangata Samoa. Ia i lalo Maudun. Le sa whato ese Jacinda po luafe lua tasi luafe lua. Mo le Dawn Raid. Ia te au o te te kinga le whako esenga le leipalenga whaingi. It's not for Samoan citizens. It's for the Dawn Raid. Dawn Raid. E le taula ai mafo fawai. Ua whao ngā, one of our fundamental principle, one of our cultural principle o le ifonga. E ave ai le whato e senga New Zealand. But what do we have? Ei. O le ale mele sa au mai mo tātou. Ia o le si kula koa le aku. A whape whai se ifonga o le ane me ave yo. Ia. E makua e whai le lei, ma keu le lei ia o le ainga, makua... It's not window dressing. Ioi. And that's why I was so frustrated. Ua whao ngā le mea tō. Ioi. Whao ngā le mea tō tino sa moa e whai le whato e senga. Ai o le tātou te whatalitali. I lalo le International Convention lea. E saingi ai loa sea kungu. Ratified. You have, as a country, you have to make this convention as part of your laws. O le fesili ia o lunga le justice o le website le avani. A le whamasinonga le ia mei. Ai sea. Because o pa o kula fongo New Zealand. Ai le kasi iwa fikulua adopting New Zealand le cert wai ka ule it's CERD. Convention of Elimination of All Forms of Racial Discriminations. Ai whaile kula fongo kasi iwa valulua. Specifically target ngā Samoa. Ai sea ua lako ka ngofi ai whaile kula fongo
mo le race leo kangaka Samoa. Mo kangaka Samoa in particular. Ei. Ua violate ai le lako international obligations e uphold le whailong kangaka. So i se siku, o le avenue lea kau ke remindinga i New Zealand. We're going to put you on notice from an international point of view. You go to China, you go to America, you go to India, Dubai, and talk about trade. Ei. One of the core elements in many whatawainga, Mali. your record to upholding human rights. Pe au lau history fo e pe ale fai loan. It's your credit history. Check. Yeah. A whaapea nei e watu New Zealand sa whawhai ma intia. Walo te loa le tala whai whaatala noanga ma intia. Taimi nei i mea i o whatawainga. Ai whaapea ma intia. Wai i o watu no voi lai wa ailunga i le website of the United Nations. Pe ingi in the records putting noting o watu no nei. And New Zealand is playing a very smart game. E lau te ignore ina le Pasifika. Ai lai whai i atu no tele. We look after the Pacific. But in actual fact, they're not. They're not. E ave le whaamo mua New Zealand atu no te tele. Ona o le tamau ainga. O I foi. Mau te loa le whaafonga mai nisi foi o lo lango ina le whainga malo le taimine. To me, I stand on principles. I'm not a perfect person, but I stand on principles of human rights, upholding human rights. Ava pea nei e o atu New Zealand whatanoa nei whatanoanga whatawainga. Mana tua la, e le o ia minsta wa ai whafo minsta nei even le palimia New Zealand. Matala noa yo, le whataunga o la tō pisinisi. They're talking about Fonterra. They're talking about fisheries. Le ave o loa nei New Zealand yo, ono tamau ainga. International rights ia te ao, or international human rights. It's an international currency for trade. O I la tātou te i submissions here fuafua ave I le taimine. Pasi ai noli. We have to put New Zealand on notice. Fast full lua tausanga. Yeah. O kere ingei vai kai mikupo ingei mea. Mali e lava. Ai o le ane mafuanga lea laionga ka ko ngau ai pea. O le upu e ko ia kia. Lai fe fuli sa I solo ia ko inga malo makua. Ei. O nga o lai wha apea mai. O e fai. Oi fai. O e fai. O le mea leo le mea kau o kou mea. Mai ara wha apea foi e le kaungu ur kaimingei. Another generations of Samoa will raise it again. We will never stop. A wha apea nei lai o atu John Winston Peters, Christopher Luxons, and all government officials ma wha apea kuia kungu uia. Le la au mai le volume leo mako ia. La au mai le volume leo mako meat. Au mai le volume o mako susu o cheese. Ave esel ko tariffs. Ave esel ko kiukele I le border. Ei. I used to work at the border. Yeah. I know these discussions. Ave ese ia whaingo fia inga, ma whaakaungo fia. E fia e Fonterra. Fia e the rich people. And once we raise this in the international arena, those countries will tell New Zealand, no. Ei. You come and tell us about this. You come and criticize us, for example, Dubai about the right of women to drive. You come and criticize China, the right of Muslim in China. We heard Samoa's rights to the citizens has been removed by you. Can you please explain? Wow. We're going to put extra tariffs on your milk. Ei. O ka ngakala la le fia. Ia, pala o miliongia le feo I solo ma. Ai lono winga lai tau ta mai o tama fo ila ngale makua kuku ai kua o le mea lia. E kao fio fi mapulesa ia tai. O lea whainga malo, ma ia whainga malo I tūla I mai New Zealand. Auange I koe ia whai keke le releasing o mea ngai. O le flip side la e mafo ine. Ile onga luenga e toa lua I la tau toa amata le tausanga nei. One of those new people, his family owns a lot of orchard I Laloi Hastings. Nau whaalongo I ana whaitionga I tangata Pasifika. Leo mai le RSE. Sa ule ka ofi asiaka. Wanga o whai Ei. New Zealand kicked us out and treat Pacific people like we're second-hand citizens. Ei. And why do
does your father support the RSE? Yeah, we're providing opportunities for Pacific people. I said, wrong. Ai se ale mea lai nga saule kanga ka mai Mexico, for example, saule kanga ka mai Ikalia. Ai ka ngi e fuan ma mau kung ongi mangi usila. Pe lua kolu va alele ko ha mai ngi. Ko hau mai ngai. E saule kanga ka mai Mexico, saule kanga ka mai Ikalia. They don't need a visa to come here. Mali. They receive a stamp in airport. And that's what you call a visa waiver country. Yeah. And it's for 3 months. While you're here on a visitor's visa, you can apply for a working holiday visa. Yeah. Ole mea lai ona o tau mawhai whamatala. Ole ale mea lai ona le tweet whapea tangata Pasifika i o mai la RSE. Ona o I tonu ale tele na exploita I tangata whai whatoanga. O tātou tangata I o mai la RSE. You cannot change your job until you finish 2 years langa I sawa ingi. Mali. Ai a saul kanga ka mai Ikalia, for example, po loma, po I passport. Iya. Saula ia le whainga luenga le 9 months, 12 months, 18 months I le working holiday visa. E ma whainga o, koe fo I mai koe whainga luenga. Pe a whapea ngi o le sau e whainga luenga I aka uangi. Ai o kai au le fia I aka ua. Whapea mai, oh, I'm leaving, but please process my pay, put in my account. Oh, you can't. Say who? A o ngai ka ko ka ngaka I o mai lalo la RSE. Kwa le ia se. Kwa isai. Le sa le tonga. Le isi sa lokonga. And they are using our cultural values. Wow. Whapea. Le a wakua wangoa whai ingo. E whai curfews. Awangi e yo I whafo pe a maangawa. Ngongofo le whale e kasi e ko fia kangakala ye. This is another abuse of human rights. This is exploitation. New Zealand is not innocent. Ala e o mai kanga kauisi a kungu ue pe ona ita ua. Ia ilo la tau sa o lo tonga. A fia e vai la kou a inga e va. Fatua I fo I matura yes. Ale pe a mai tātou nga o le koru le whai ku la awei atu ma ni usila sa tātou I lalo ni usila mua. Ale a mai pe o whainga o kanga kaisi. E sa o leia lau sa nguanga asiaka. Mai interesting ia in au whainga luenga fo I wasa sa unga lue I lalo le sa o subcontract I lalo le Immigration Australia. O sa whele o whainga luenga le kiukiangi usila. Yeah. Longo luenga mo mua ngai pe nga ka ua fo se vai kai sa o le Navy a New Zealand. So I do understand the dynamics. E ui lava sa kau pangu la ka English. E o marka mingi le kau pangu. Wai o ilo me ise o I e ula mai English. E re whainga la ku. Ula mai pia. Sa o kala ko ingon makongu. Ke le ma o muskala. A fe mai kala lo kran ma lo mai. Ai le fifia ke o fai kiu le ku. I was here by God. Ava pe se fai kionga ia sendla ia le se fai kionga ile ku. Fai le ku pe se au. Iyo. Ai ava pe vela wa la ngonga la ku wa mai. Ia wila fai kio me fai kio ide. Anyways, tu longa ole matua man na ia tele. Ole nei kamau a ingo manatu male mala mala si la fia. Le wai fa so ngai o le ke saungo ale fai mo kilo ina ia ta tangata I lungo o prokalami ile au mai ngole la tau fa fetai I ngai po fe waka o fai ngonga o le au lo manatu o le au lo edinga ka le anga so le e fai kau fuaro ka ro ko kau fai nga o ka ko nge ku sei toi fo ia tuala o fa fesili wai waka le vai nga wa e talaina. O le se o koe whawhisili e kula I le vaenga le na mai le Privy Council. O le a sikisengi kanga ka mai kasiva lua wha, anga I kasiva wha valu. Le lana e sau noa yandei, ai whawhifea la le wha iwa anga I le kasiva o no lua. Le awalanga I lo utari tonunga. Whako a whaasa o loko a kako I le kasiva o ngolua. Ai se awanga kai le wha valu. E se fa mani no ngol vanga le ai se a wanga o kanga ka yor kasiva lu fa anga I kasiva fa valu malatu descendants boli unga lenga mai malatu suli masuli ai fa ver fa I fa li masfuli makasiri marua se sa wa lunga le ongo kas anga le ongo lu mana yer fa sili yet o fesilia sa ofisilia ile ole faya onga o tu la fono sa
sa o learn mai ai tula fono kau international law ma immigration. Ia o te leta ua lato ingoa ona it's for privacy reasons. But o tangata ni sa ti ngā ilulu Helen Clark. O i la tau sa a vele ma law, and it's some of the very critical cases in human rights and immigration in New Zealand, le history in New Zealand. O cases sa ave whaia onga ngi. O la e practice ma loa o e teach. E leongi whaia onga Pacifica po mai ngisime. They are white lawyers. They said to me, the onus is on Samoan people. We are too humble. We are too respectful. And New Zealand, they really like it. Wow. They want to silence us. E yeila le vaenga, e mawhaia ia le whainga malo o Samoa. So se whainga malo, on a lato negotiating from the point of diplomacy. O le winga o lau whamatalanga. I'm mindful o le taimi. A e mawhau whauai, le kurisai se Helen Clark i le kimingi, le whenmalanga inga Western Peters, le kalangoa le AUKUS. Australia, America, UK. Leanga join ia Japangi. Recently, le AUKUS. Laua saingi New Zealand. I se vaengo le AUKUS. Le sharing o data. Sharing o informations. Intel informations. Yeah. But if my Western Peters is not really the main frame of AUKUS. AUKUS is AUKUS. Mali. O le winga la utala. Ava ai diplomacy and even from the international law point of view. O ai kongu wale take le AUKUS. Ia mo le malama fo i le tatou atunu. O le AUKUS lenga set up. Lea ua a maka o nga build ia nuclear submarines. Australia ma pelkangia. E focus e Pacifica. If you build nuclear submarines, e le wha pēr ke kango e build nuclear submarines, nga ala e face out display. It's for the purpose of war. Ei, mafu anga o taua. O ai kongu wale take rai. O lewa vainga ilunga ia sainga. Ei. China has a best friend in the Pacific. And that is us. Samoa al best friend a sainga. And that is where our government can tell New Zealand, we can really be a good negotiator in the Pacific if you give us what you have taken away from 42 years ago. Otherwise, China, come, park your ship here, and we will pay you a fee. Onga ole mele le fefe ingi usila. Ole laka mai o sainga al Pasifika. I mele nga whai Solomonga, nga whai a Australia, ma kere fifa alongo ia opo. And ole mea fo ilea le sau sainga a mai i Pasifika, it's economic opportunities. At the same time, ole mele le manga ongi usila e abaku kanga Pasifika, it's economic prosperity. Awole au mai ka kanga kaila RC. Nga abela ia le ku kanga ka sa whaia, onga makanga ka sa ngadulue lei i Samoa. Ingi whakoanga, ai le si oki whaia onga. Ei. Ele mawhai e anga mawhau New Zealand, we are humans just like you. Even though our color is different, but we hold some solutions to international problems. I've ngei whawhangua o le lalangi. Samoa is sort of like in the middle in the Pacific. We are the heart of the Pacific. O le mea kongua lea ngā lainga mga opelka ia siamangi. E lau ke holdinga Samoa. It's very strategic from military point of view. O le mea fo ngā lainga mga opelka ngia. E lau ke take over inga Samoa before World War I. Because it's strategically positioned as Samoa. And not only geographical, but we have the tool. If I'm in a position, if I'm a prime minister in Samoa, I will talk to Luxon, sort it out. Another phone call to China, we will make trade agreements with China. Otherwise, it's a threat to New Zealand. China is a threat to New Zealand, even though New Zealand, it's their biggest trading partner. I'm a phone Melissa Kupuya Australia. Ile vai kai Mirkovic. Ma fia malo Scott Morrison. Bongo Donald Trump. Fia malo of my it's a China virus. It's a China virus. Anga fekai o senga. Fiu senga fai Australia, change your tone. Change your tone. It's not from us. Ai fia malo la mea senga fai. Ka ofi ko ula, lobster. Ka ofi ko pali. Ka ofi ko minerals. O kanga kalanga le fia. Au fai pisingis. Why?
Wala ko yalu ia loa Australia I saipa. Vote ka Australia, kick out Scott Morrison. O Scott Morrison foi lenga initiating le okas. And I see the threat, but at the same time, ele okay I Pacifica, including Samoa. Ka ko kusika maloroka. O le makuala lango kimunga. A ua makua veve la malime. Pa tau whafafonga sa mo. Maka ukia kele le information sa eme se fo le to mai. Sunga le li loia. Ai me se mata upu nei. It's for you. E mo ka ko. Ora ele me la sanga kala wai ka ko, masanga fanyai ka ko, matulanga fa pena. A o le ai fa mau maunga, ma fa matalanga. E ka kauang ka ko ia. Okay, o fofo I ka ko ka ia ele. Ha. E vai yo ele wa batu ka ko sa, o sa ungi ka ko sa, o ele wa ola. Tu no fa fo ma wala tu no. O lo to telefo ila to wi nei le nei tu no. La to te mori ma wina le. Tu ala lo mo le fo tu fo ia be se fo yo le fa to fa la inga nei su wala lo ia. Ka ko e manolo. E ko fo me la ia. To fa o ko ke pone de kai kai. Where do we go from here? Only the future knows, but we'll be there. Journey together with Digicel. Le SMI Hardware, Building Samoa and the Pacific. Le au nanga mo so se mana o ngai mea faufali. Fafso ta I mato ofisa I Samoa I le numero 255 255. O mawhai nei o na mato ngau sia ina so se tu a inga o frame ua mea, steel framing. I se tūlanga ua mauti noa le saunga le mu, ma anga ngata mo so o se ngaruenga. Whaapea le ngau sia ina o apa I so se size. Ma ua ne ngalo, e mawhai fo i o na mato whaatino ina so o se tūlanga I le tūtau metal fabrication. Whaatino ina I to tonu lava o tato lau whanua I Samoa. Ila mato ofisa I New Zealand le afionga ya Leslie Wolf I le numera o luatasi valuru o 5 o luatasi valuru o 5 mo so o se fa matalanga le SMI Hardware Building Samoa and the Pacific. Whaongare tautua o le Pacific East I le masina toa Aparila mai e ono marmalo ai whailonga tupe whase furuta e lua se lautala o saunia mo ana paanga. E lua se furu whailonga mo Samoa, lua se furu whailonga tupe mo I tātou I New Zealand nei, e se ina whailonga se fulu I vai aso teitasi. Olo whanga solo pele whapitoa na o le 5 tala e tongi e lafo I le tupe whaonga I le Pacific East Mobile App. Olo avano fo I le direct transfer lafo I o tupe I le telefoni pe ati posi sa mai lau se leni I le tātou account ai inga whapitoa. Mana tua e mawhaiona tongi au pili Samoa e whaonga I le tātou Easy Pay. Wala au mai lo le telefoni vidi fua o varselau o tasi ono mo se la e lata tātou I oi pe asiasi o tātou ofise tolu I au kilani o Tara o tāhuhu ma le taulanga whaatau I mangele Pacific Easy o la baanga mo tupe wha momori Samoa.
Talofa lava. Tasi Market is here at the Maire Town Centre. Rua chile ua joe ono minute o le tale o le itu la e ono le taibia ma jou ya o te ronde ia au te loa ua la tale fitu ya tatou Samoa o lo o faia ma fa tel tel no ngama le sunga le li lo ia sunga sauni io se le di rungo de tatou programa de tau te ia ma o se programa o le a fa wa pea io ia I taimi fo io pe fa lua le masina o le a maua le avanoa ia e suma ye sunga loia se I tau tala doa le tele o visi o vahenga tatou te mo o mia ai me sire ngai vai kau le angoa inga o le kelo le fasili kula fongo a o ringi kat se toe au mai a so fina ngalo na toe fa mata osi mai lava o le tūlanga lea pe ona uwhaia tūlanga ua se e malia lau sau noanga inisi o vaenga tāua. Ai na ona toe wha ma oti mai lava. Le whai wā leo ke kurikuri a kuanga I le ongo lua. Leo wa sau ngei wha afitai le sunga ia ai le tamaitai a tinafo ia fō mai le sa. I le avei ngor maka upu lea maloia le na avei o I Peletania. Mai ele unga le Privy Council. O ila ko umanga soifua mai le kasiva lua whaanga I le kasiva whavalu. Ia, e sikisengi. Ma o lātou descendants. Ai se awa whaanga kai le whāwaru le ruling. Ai ua le awa kuai I le ongo lua wālanga o sia kako wā mionku ko kasi le ongo lua. E isi tau whaamani nongo le vanga le whaamole sunga le luia. O le mānei o le fisili a ziata mai o le fisili whaila lea e tele na fisilingi le ko ma le International Human Rights Commissioner. Pe a whaapea e o ele tūlanga ele case. O le winga o la uia a vai le fisili. Ona ile ia ole fai unga fa pertania le la fai tau to ile Englisi. The Privy Council ruled in July 1982 that all Western Samoans born between 1924 and 1948 were British subjects, and that under the British Nationality and New Zealand Citizens Act 1948 from 1st January 1949, they and their descendants had become New Zealand citizens. Au mai loa lai lau fesili. Yeah. O le ingaka iai I le malo si anga o kula fonga. Onga o le case, le anga ave e fesili ngia le kulanga ngai Samoa ma le lua wha I le whāwalu. Onga o le kula fonga le anga o whea kulkai mo le kula fonga o ngiusila le kasiva whāwalu lenga overrule le kasiva fiku. That's the current Immigration Act like mingi. Hey. Olonga wingala. And yeah, we have to be open-minded. Because afa apengi fa mengu sila na nga kangaka nga fangau mai le kaimilia. E ngaka kasiva faiva. No. So are you saying we were stateless as people? Ilalo kula fongo malo o fakasi. Afa apeke stateless. O fairly kunga ke yai, o fairly jurisdictions nga ke yai. You have a right to stay there for life. Hey. I used to work in Australia refugees. O kula fongo ngi fa kanga sulfai. E pesi longa conventions a malo o fakas. And there's a lot of stateless people leo mai kongo refugees processes here. So ia ke ula a fa apeangi e faise argument mangiusila. O le fesili fuila le ke fesili So are you saying Samoan people were not existed on earth from 1949 to ile kasiva o lua? Por kasiva on kasi amo ke le kukokas. And o le lako kalila. Ia ele ama se senga mal ko inga kalifa inga le va pe mai we don't know. Longa winga la revert back. Ile fai unga kula fong.
Ei. Le fai unga le Privy Privy Council lenga au mai. Mai o inga fo ila o le whapea isi ngā o ila kou wang whangau mai le kaimilia. The key word, lesi key word lesa were descendants. And their descendants. A whapea la o, even kakai i whangau mai. I belong si kanga karenga whangau le kaimilia malenga sikisengi mai. E o komeki. O komeki. Lono winga o le whaamari no ngā lau te leo lea tala, a whape o le ke whaafonga mai, a ngā soifua mai sou kua ni au mantua i le tasiva lua wha, a ngā i le kasiva wha walu. Ma e ngā whanga ngau mai, e ngā kangaka, se iho o mai le so. Ma muri, Yeah. o komeki lava. O le whaawinga ina tonu lawa nawa ila le lawa tu i loa loa ia. E tau mawhai e au mai le whaamala malamanga. Ma au mai le e define mai e whaamasino. O le atonu ala le winga o whaamatalanga ne. O whianga ngaka i. O la ui, o le winga la lau tala lau sunga le li loia. A fua kula i le i unga lea. O sa moa a koa. E sa o leia. E mawhai e sa o le tala le. O sa moa a koa walanga e lea i lava ma se o whaafonga mai le kaimine ngei. I lalo le sound o ka leo. O koe soifua mai ngira kua a ngai kua kua lea. O le kasiva rua wha. Yeah. It's very rare. Ele mana tua, ele mawhai fo inga sau kasiva rua koru, sikipi mai kasiva whaiva. O tau bom mai. Yeah. Le ai e pei o le motulou le upu, e pei o le mori ngā fua. E umaloa le kasiva rua koru, whanga ngau mai whanga o le kasiva rua whātulou, e tatou tua aman, ai o tau tua aman, e o matou matua. Whanga ngau mai le rua lima, rua ongo, rua fiku, rua valu, e whaasolo mai alava. E mālili ua ku uma e ngā kupulanga. A o generations ngai le la ko ke carryinga le to ala whanau o Samoa. Sa o le. Lono winga la. Ara ako ua sesi kur ka ko finga, unga marka ko ka penga ngari submission longa lua, mo le pasia longa lua. Le ai o Samoa ako ala. Mai ia tea. E tatau fo i ona wa aile approach. E kaukele o e negotiate le whai unga whamasingonga. O le kaukeo e whai a ngiusila. A whapea o ngiusila o le akungu le whai mai. We uphold the rule of law. Democracy is about the rule of law. Please uphold the rule of law le nga whai unga le Privy Council. Ele kasiva varsifulu, kasiva valua. Ia, i. E le whapea ke kango uphold lesi whai unga. Ai kukia i lesi whai unga. Please respect ia whai unga ale judiciary. Because ale ai se judiciary. E le ima sea ngā ko kula whongo ia whai lowe ning konge. E le mawhainga e whai ar kula whongo as a member of parliament. Nga e zaula ia le e alu lau kumalo. E koe whai oe ma whamasingo. Nah, it's not going to work like that. O le mea ngai alai ngā maa i o le lei. E ke kango e whau le kula whongo ngā au maila ia lea mō ngā ave. Au mai ave i lo ia ma whamasingo. O la koulo ke apala ia. O le me wailanga a whapengi ai ave se ia ke au in my personal positions. We need to tell New Zealand. Ave eser kula whongo o le valulua. Ai default. Ile status quo. Ile whai unga le Privy Council. O inga mai I know it's hard for New Zealand. But leua umang o whai aku. I vaenga. E kau ke ka ngofi e u whapengi usila lunga le fua whakaukau. You don't like China. But we're going to expose you. Because o le kaimia and Samoa is a good friend of China. We like a good economy. Because ele fifia ingu sila. Is it possible? It is possible. It is possible. E makua I have a lot of Asians and Chinese friends who are in my field. And they were talking to me I mengi whakawainga. Ora ukalanga whai. I am your good friend, but I will never be your neighbor. New Zealand is always my neighbor. As a Pacifica, yes, we are neighbor to New Zealand. And we don't have an issue with you guys coming to the Pacific. It's New Zealand and Australia. Because ua umanga mao yoi ia le whainga o kako whaia kungu, o kako ele, o kako whaasinga manga. O mai e whaonga mako ele whai kopising sia kongi mako. Kako paanga. Mali.
Awangi koe o mainkanga kai polonga i New Zealand I whakoanga I New Zealand. Se I wanga ngā ua kakala ko I New Zealand. You don't need a visa. O mai pule lole o kou ira ngā a sa war whaiaonga, fia whaiaonga, arwe e kaum whai whaiaonga. Mai o le solution for inga I le kele leo whawhika uli le play mai New Zealand ia ka maiki Pasifika. Ei. Mai, it's, malia ia o ngai eni mea sa kupu loi puke koe. Ei. Nga sau lunga le news. Arako le news whai mai o ka maiki ko lua sa la apea ka vale ma whaali alifanga. Every time e yese mea se kupu loi, kupu I le kūrea, e ka au South Auckland. Ai a kupu se mea lelei, it's particularly whaapea mai o puke koe. Onga sa... Ei. I never seen a country that's so racist like this country, New Zealand. Honestly. Really? Honestly. Even at my work, when I say things in line with the law, they really hate it. Because someone like me in my color managed to tell them, you are wrong. Wow. So if I pay ngā fo ilal pale mengi, if you wangai ka mali isa iai e whai aku whai ele mea sao. Ai koso ai a whapau kolo, koso ai a whapau kolo. Ia oke mawhawhawhau ingai ka mali inga iai. Le lako foi kau ki ngā, but at least we have a voice. You know, laisa iei o le kau langa aku mea ngai, o lau ia foi kakalo I ke lolo ia Samoa. Let us stand together. Ei. I like that. Let us stand together. Aur fiku iai. Na. Ele mo kako. Like we are New Zealand citizens. Yes. But I went to law school for, in order for me to have a voice. Ai a whapea li whanganga kako leo. O lea leonga. It means nothing. Ma lo whaftai le vaenga tā ua o le wa tatala ia ile lau whaatofa la inga lau sunga le loia. O lo fina ngalo la, o lea ua ta o to whawhitai I le whaipule lea mai le green. Awa a kako wo I au ngō aukepi I ngā fua ngā amaka mea mai le leipa. I whaingongi I whawhika uri ka koru e whapenga I le amatanga. Whaparola ia le mondun ma le lantou I tūlanga. A o le whawhitai lai le green. O le winga la lau tala. O se ele whai ala ofisiri le kau whaingi. Au koe manga kua le taimire nei. O so fina ngalo lai le Dawn Raid. Lau sunga le lilo ia. Longo winga kasi fo ila ia whainga sa whai ma le. Pe afu whasori kura fong. E ma whai ono wha o ngāre upule wālanga o e te whasa o mai mai whase mai. Pe a whapea o lewa o whai aku. Wha ma te ma whai ono o whai atu. O lea fo inga wha polonga wha sori kula fonga ngai o kaku kangaka. A o lea ka akia le ground lea e ka kauai o ngā avea makanga kangu. O lea so fina ngā. E sa o lei alau whafsili asiata. Ona, o mene o lo ia ave kua ave luma. The Universal Declarations of Human Rights was 1948. And that was after World War II. Inga ua sai ngia mamali lie malo au whakasi. This is the platform. E wa ai mai ia kongu. Lea e whauala ko whainga malo I lunga o le rule. Lunga o le kula fongo. New Zealand was also a signatory I le. Even though like ele view whapea, it's not enforceable. But it's like a platform. E pe ia o kuspa ia whainga le ia kako. Yeah. E se a ka puainga. Ai kasi ar kusireka o karkongu. Yeah. Kasi iwa whaavalu, ngā malia ingi usila. O mai lola I le peon melango whea ko I le conventions eliminate ai le whailonga kangaka. Kasi iwa whikulua. Ai lenga kupu le Dawn Raid. E soli kula fongo le tuitinga o kangaka Samoa makaka Pasifika. Onga ua ese le tuitinga o le keyword discriminations. And that is another keyword I kongu o conventions nge international. Onga anga whapea ngei on kangaka tupai, po kangaka o isia kongu uianga tweet whapea. I bet my last dollar ua levang whaasa o New Zealand mele. And it's all because of trade. O tupe ma me whapea. Yeah, Whatawa inga. Ele o mali, ele o kai ma whau New Zealand. O ngai whaingofia yang New Zealand announce inunga lako pakeki. O lewa allocate le fia se lau milionga mo Pasifika. Well, Pacific, there's a lot of small country. But what are you doing to Samoa?
Why not 100 plus millions? Mo sa. Ave ia Samoa kau sanga umma. Because o ko inga remedy nga kau ke va ai pe afa pe e genuine le vai ngi usila ku la fong. Ole Don Raid is ele ma se senga ole Don Raid. Ma le mea hiki la le nga fai. Ei. Because I ma fo fau le Jewish. le context. Ka pu e mai sai. Nga ku le lunga vale le bese. E Paul se senga. Nga pu e hiki la ai ku kongo container. Anga fa pe lo hiki la me kong ave. Fa ngo fie hiki la kong ke read. Ya kan. Ala ngai de ropo le. Ole mela fela kala pe nga e saungo. E sao Noam Kirk le kai minga le nga le economy ang usila wa fai kio kang kapalangi fa mai give us benefits. Because there's no job. Those islanders take jobs. Mai wa fainga luenga kang ka inga ai le wa lainga kang ka pa ilu mole. Ole working income. Ole ko akelo kang overstay ingei. There were Americans, there were Africans, there were Canadians. Ai le va ai yengi usila extend le kula fongo pe fa pe genuine ile deportations. Ikanga ka umma sa piki le langu. And that is a broad and a basic definitions of racist. Racist. If I pay nga fo ilar kula fongo ka siva valulua. It's racist. Ei. Ai se awa lai o ngā kangongi usila kuule ingoa specifically ale ingoa o ka ngaka Samoa. I ko kongo lako kusi kulafong. Ei. Ai mawhau ingi. This law, Samoan Act, or Western Samoan Citizens Act 1982, will never be used until a Samoan come and claim, I am a New Zealand citizen under this act before 1982. Oh, sorry. E kulafong lo valu lua fa sa yoi. You have to go through the process. Target kanga ka Samoa. Wow. E leila masisi senga man mehiki lalen kam fai. Target kanga ka Jews. Ei. Ai onga o ka kowe ko la iki. E kau ke anga malu. E kau ke wha ngalo. All of the sudden we think it's okay. But wa ai le whainga o ka kanga kai wharpui. Mali. A whapea ngi e yaingi soli ngā kula whongo vo ilea e kokongo South Auckland po areas ia e vai ka mau ainga. E yei le assumptions a nganga pai must be islanders. Ngā makalola ia lea ngā narrow ilalo. Tongan, Samoan? Yeah. Oh, he got tattoo like a Samoan. Mua ka kuru. Yeah. Iyo, mua Samoa konga. Iyo. Ai ngā kako wala au mai ang usila e wakul kai minga ia sia mangi Samoa. No. Le ai. They freely come and enter our country without an invitation. It was them. They want us. We didn't want them. Le ala me wa tato fa o yo ye. Yes. Wa langa o le me nga le wakup. Wa uma ele wa ka ko fa o yo i maka ko ka wa fa bole mole maka wanga. Ai sa ka kaulang ka ko fa pe. No. O le melia. O ma ko wo kanga ka le ku unge. Sa ko pulea penga pulea pe kangia le tu le wingo o pulea o tato o subjects o pe kangia. A ku fa sa mo nga le o tato o tangata no o pe kangia. O pe kangia. Sa ole wa kaunga e loio. Ya ngare fa mai uri o kai va de di. Ke mo wanga e se ku circus pa ia. Eh. Po feeling veske ngal wa Yesu. Ai wa makua I fiu wa ile au lo ia ma au farsa yo ma au kusi up. E wa kula farsa yo ku le ia ko kanga ka me wanga sala ai pakka Yesu. Ale sa wanga sala. Pa u mai papa ko. A me piko sili ang o fie o kala nga fa Yesu finge rungo le vai. O le vai ke a mai ke ko fie ngufo. Ja. A o le vai o ke vaku. E ke le ko fie ngula. That's a true wisdom. Mai vai ka ko I. O le lo loko nga le o le ko wha ngai le whaolo. Amen. O le manga ia yor ka whakarangonga. E whaia maka whet kuspa ia. Awa se whatura la utala lea. You know. O hao foi, o se tangata. O te iloa le lei lau sunga le lo ia. E ese le lo ulangonga o le mawhangawhanga o le musmusunga le anganga o le tua. E nei meo, ai tūlanga I me. Lela a o aru ka karangonga, o lela la o sawe ma desi musu nga ia.
Ale whafonga le aufia. O le a lau take. O le a lau take whaale lo ia, whaale tangata le tūla fono, whaale tangata kerisiano. I le upu lea marakakou karikunga o kākou o ka ngaka kerisiango o Samoa e whaavai lea kua. Ai, e mea ngai o mawai ngā kuui ngaku. A whaila o Samoa e whaavai lea kua o sea kungu umakua kerisiango e o ai aso sae whaasanga karawhare o loa. A ole mele sau i le whea ngai ngā tuai. Ma le whea ngai ngā fōu. O si ngā whea ngai ngā kuu wha solo. Ma mawai ngā kuu wha solo. Sa a mai e kuspa ia. E whaitura la ukala. Ngā makua fōa i ai a pela amo isa ako o Iakopo whangua. Fōa i le vai. Le vai fo i lenga o whea koe ngai langa o mafua no mahana tua. O le kala i le whingere le vai. Mana tua e kawala ku Yesu e whai aku ai. Ai pa mai. E le whea vea ia mea iuka ia masamalia. O e maramalama o le vai ngai o le vai ngā fōa i mai e Iakopo e o mako kua. O le winga la ukala. O lea nga makua mangingo i le kusipa ia. Le mele ka o le fōai. O se whangua ma se ele. Ma whai mō koukofi. Ele ia alu o ka whaalungo o kua koe o ngisi koe claim. Ole vaenga leo te ano fale por ano liwar kala leo ke whai koe i sau take whaar kura fo. Leanga ole woka whai koe le kai mire ngai. Ore kele ore ma vaenga ngausia leo oi ai. Fe koe foi. Ole wai so se kau wasa iai foi langa wa sauro ma fau. O fa pio pise musu nga leanga. Ai le ila vea i mai ngor ka fa karango nga fa maria koe lo sunga de i le loia. Okay. Okay, ka penga mai ngi o singa whengai. Ai, e sa o leilau sau noanga. Ona, se i whai mua sa utala i le whaavai o Samoa. Sa pisa o le atu nuu le whaavai o Samoa, whai mai ave ia le paenga le iluma. E tu i tutonu le whaavai. Le whaapea mai e whaavai i le atua Samoa. O ai la le atua le tautala i whaavai. Ore ko isa ako. Whako apela amo isa ako mai ako. Ai lo ala. Ai lo hindu. Po pura fo. O le winga la o la uia vai ai. O le tusi pa ia. A whaapea ua ave le atua i tono le whaavai. The Bible is another law book. E kakau o ngā vai i ai. Le kula fongo. Wow. Otherwise, o longa winga e pepelo le whaavai. Ngā whaaforinga. Ngā whaaforinga. E whaavai le tua. Le ala ka kalangoa la i o singa whenga inga ia pe o ngā isa o ngoai. Ai mai sea i a mea leo fōa. Fōa i o lele ele. A whaape i lalo la i kula fongo a mea le kau gift. Willy. A whaape i kula fongo la i angi usila. Whaape ngā whai kula fongo i Samoa. A whaape whailau Willy. O ailenga e kango e ave ai au mea kōkingo. E fōa i ai. Ia, e whai ngā kāanga e kango e challenge. Por ka kaleo le soifua mai. E whai ngā kāanga e kango e challenge. Ngā se le whaingola Willy. Se ilonga e ingi reasons. E ingi mafo anga kakau. Koe a maila i me i e fōa i ai whangua. A whaapea ngā whaingi o si ngā whea ngai ngā kua a ua mawai. Ma i la kou fo i o lako kua a ia ngā maingo fo i. O le fesilira. E o ai whea ngai ngā peo le nga e ka ua. E o ai whea ngai ngā ngosia e apela amo. E le i mawhai o ngā koe kakala isis. E o mai le so. Le nā tonu alau te tutulia. O ai la ka kou ke kakalanga ia. Ia whea ngai. Ia ngai whea ngai. And this is kusa o le ka ua ele whaakula whango. These are covenants. O ka kou e ala nganga kausi whea ngainga. Ma kausi whea ngainga. Po i ka kou nganga kai whaafolinga. Ka kou si whea ngai. Ai soli whea ngai. Ma ka kou solia whea ngai. And o le upu le whea ngainga ia le fo eke le nga whaonga i au whalupenga. Ko whaafinge o le whea ngainga. Ia. Pa e paule o le upu wha Samoa e kaulakalaka e le whaawinga inga o le covenant. O le winga o lau ia whamakalanga. Se wa aile mamau le meu a mai le upu covenant ko ua.
mau ko loloko. O le whiangainga kaulang. O le whiangainga le ainga nginga ngofo inga. Kuhula. O longa winga la, o le whiangainga fo ile anga lainga mawhainga e sau e ngofo le la inga nge. Yeah. E iai fo ila la uia va ai fa le kula fongo. A fa apea ngei o ngi whiangainga nga o sia ua se lau kausanga kaluai. Nga fo wai ngi mea e fa i loa ai ma osi e whiangainga nge. Sa iengi condition se kakala ka mingi. Ile ngi ngame. Nga iengi mea kusia. Fa pe mai a ko lore se lau kausanga a ko le a. Mai o life mingo ya i solo ponga i vivaiang ya le upoko ya. No. Tasi e fa. Fe mingo ya i solo ponga i viongi kua. Nga leanga o le whiangainga nga osi le fako. Wow. Le alau ka ngofi pao. Ia a fa penga o mai le langi le manguia o ngi kangaka nga lako alolofa ma osi whiangainga. O longa winga au mai fo le langi le kauwi o ilako wala ko fa le nga inga. Fa tai ilau fa to fala i ngalo sunga le loia. Mongia, wa ke ya wo so ilo ma fa vai fela o ma o sikising. Ai na oso alo ma fa ia o nga wo ka ngo avantule fifinge le vai. Io e ta wa fo ia nai mumu nga ve ta wa fa so. Ai wo so mo ma fa le upule speak le ma fa o fa le por kala me ma ka kala ngo. Fe nga. Fo le o sur fe nga po ngi ma vaenga. O le ala na fa ia tu pe ala upu ko fa le ku ia isala elu. O lo ngu. E po le ale ko pa mar ko le vai fo ilisi kai ngaru mo se lunga e alu e fe ngai male ku fe no ai fo i mai fo ia o fa wa ku e a longa ma io ma ila ko le ka ia mo povi au lo manga me nga o ngai ka le tua ai le ikeva ma fo isia le nga umanga fa ile la ko o singa fe ngai nga o le la tu fa mau fa ilonga nga po le ar ko ula vale po le ar ko e sa waso alu waso e le ai ma se kai mi sui ai la ofia ngai ya ko ya vai la pinge fa ma o mai le so e po le a ma le fia vevela o pale skinga o ai lava ko u fia va e ese e mingo ilo isala ai pe ka ula ve lo isala e hurt uma ia loko ka e tau wa fia lo isala pe fila me ka kupu mai ia o kere o isala kere iwa ai fa akasing ai nga pomu ape kiri la wori fo ia le fo ile me pe se ketu kera le nga fa nga pe se festival Oktopalas ia se nga la nga loka le momo fo ile le alo fa ile ngu ore aku to mai fo ila ile nga tupulanga ile pasi aku le fangua ile fangua ele ya lo fa pe mai nga uma nga ko e o loka ia vai ia loka ma le vai ma apela amona ko ia o loka foi po loka le so apela amona ia vai ila ile o loka wa langa aka o ele nga fa ole nephew sa o apela amo ai onga ole loko le o ko inga nga ia fai ole a fai o mo uso ma ku langa fa penga ai o ku filifili e loka le fangua laule ai ve fangua nga ai ave sa ka wa o filifili e loka ia sa ku pa ikia ai ku mai apel amo ya ru de monga e o mai ai o nga ponge i mo ka faro longo ku kala o lo au mai la vai o la wo fa ya mo ele ya lo fa pe mai suri o apel amo leilanga o ma ko o ma tou te tauna yai o ko finga apel amo melia oise e vai so ka ko foi mai eri ton ready uma e foi e se vai nga te fia fai so no nga vanga ka kiri ko e sa o ma li te le lau mai o te le loa po lea na o mai le nganga i lo mafofau ona oni fa fita uli fo imangi ngase o lo tupu sa mo ai ia te au e tā ua i o le vai o le atonu lava le pāta le altuspa ia i tonu tatu tulafono. Yeah. And to be quite honest, I never thought of it until I studied law. Because o whaavai. A whaapea tātou te tali tonu i le constitution o le tulafono whaavai leo Samoa. E le whaapea kau ke avea le iwa 10% kia i le 10%.
Ei. ave uma me uma o I fo I la e ongo fesilingia ile vai far kula fonga o le ame o ku ai fa mai o Samoa fa vai le ko where's the reference where because ele mafainga e fa yaku le kale sia le a mai le ko view Ei. ai o le fo I e se le view le kale sia ile e ka kaunga ye se ole upu fo ile ka kaunga ye se fa winga inga e kukusa o mai le vai ngaka mai pe o le ale view le si malesi ya apelamo ka ku lo mangal ka fe ka kuspa ia uma e paula la uia vai fo ile ona oni mali li yenga sa yai o le matu pala pala le mo o to ona va ai lole le winga le upu matu pala pala e tau iai lo ele le sa e tau tu Ia. e le fa pe langa ka kua ia asiaka ai fa pe mai longa kali e ka kua o ai ngwa o longa e umaloa la le kofi o asiaka ia i le mele ia malieri ia kali le ngor fa alo longa mai o ia Nga o ia. a o ingala ka nga va ai fo ile pa i lalo o le kuspa ia a fa pe mai ia o le ele la avaku O e mau whangau, mau ngā kupula. o ai ka ko ke kalanga longa winga ka ko ke o ko su e mai sesi e manga vai ponga ai vingi au mai la ia le o la ko fo le kala Ai tā lofa lava fo ia wa tātara noa. Ele se alo vau fo i o le tā programe langa a fai fo ua musu ia ile nei taimi e whaasoa ai mawhea. O la fo e ta o toni vaenga fo i o ni fe ese i ngai Samoa i nai nisi o fio anga. Ele o to e pō mala e. Ai a ka ngofo ngai mo ka mawhau. Ia ka vari a keisi. O le mata upu lea i tulou le fio anga o whenga ma nau waa. O te manatu e wha au tele le si ma wha soa. Ai ona o lea ua tau wānginga. Inge ke wha pia maile o tangata a mea ua toe wa koe me milo ku wa se manatu le ua di ia ina ua o mai lea i le moni ama. E nana o whai atu. Lea ngai lua vae ngai nga sa ua i lau forasanga i le amakanga. Lea laia ua o manatu ai le mata upu le le fio anga o whenga ma le wa mua. O le upu wha peritania le sa e ta uina. I le aka le ngo show atua. Aua e te avea le tū la fono i o lima pe e te whaia. Don't take the law into your own hands. Aua ngofo lava mo unge fua au le amakanga lau sunga le loia. O lae, ai ka kia ia le apili le nga avirunga Supreme Court. Ai koe rewind la ukala from few months ago ele i amaya le whaato whala inga le apili. O lea e sa o le tūlanga i le whaato whala inga ngā mai e whenga. O ngā o la kou la e pei, la e wha sa o i lalo o le ungar whamasonga o umaswafa. A o le kaimi lea ngā salalo ai mea kō kingo a inga. Kuso inga, to be honest, lava lau sunga loia mar whaafonga le tunu. Ele i maua so ko file mu. Iyo ele i maua lava. E ia yo a inga tino a ano ia whenga. E ia yo usotanga fo i a satuala ma sala murianga. Iyo ile au vaa me se fo i o le ala tele i sala fai. A ole mea ngofo mo ufa pe ha ko nga pe nga kauli li fai lo le fia de makanga ruenga o leo tu lo war bing scam. O ngai pe e kau su e mapusanga tu si no ole au va ya la tofu ile i mea ia wo fa kama ia. Ai pe sa ule le kalifo ile le fa leo me iso ainga. E fa ko fa mai leo le yo e pule a fenga. Ai mana tu mai fo. O lea ua salalo i lalo pe ia ita. You've taken the law into your own hands. Yeah. Pe ole upulele o kausa o ele mele o ke kau vadia ko le plaso ke nga sao leilo sao noanga siata ole tu la fono I say this in one of my the professor of law that I learned the international law from, and ngo o la kala le kau fai aku o le kala ngo ko mafai e attract mai le view o kanga kapapai i le ka ua o le anga ngu ma le kalkongunga whakerisianga o Samoa. The law, our culture and our religion, they are good servants to the law only if the law give us protection. O lona winga,
e kako ke kausia le kulafongo i le vaai faaleanga nguu ma le vaai faale kerisiango. Leanga o le kulafongo le au mai e le freedom. E kau ke whaakingonga i mea ia. A mai kau mai, e le ai lo se kulafongo. A whapea la ia kulou pa ia o le awhionga ki sau ai. Pea la o e ke sau whapea mai o le whainga leo mea o le makongu. A o whapea ko i le ai. Whainga leo mea i makongu. Le wai i o ele ele. Whai mea whaasale apanga. Kulou a. Ngai whapea mai la ele. Ka fusu. Suela, ko se le la suela maso. Aia au maila le kulafongo le pasia mai i ko kongu o whainga malo makongu la o whai kulafongo. Au mai lo lea. Asiaka o mangaku maula ngonganga. Ia kausi le file mo. O le kulafongo le kusa umai kumua kusa i kako. Awa pea nga kangi aku le au vai le ofisa leo leo. Awa pea se kalinga le ofisa leo leo. E lo loko yon makaupu. And this is where international law comes in. Samoa is not a dictatorship country. Samoa is a democratic country that ruled by the rule of law. Someone, because Samoa is part of the United Nations, and there is a United Nations Human Rights Commissioner. If you don't feel safe in your country, and your country is part of the United Nations, you can complain directly to the le commissioner lea o mo meo kau like human rights. Ai ate tau. O la koula, e fesili le whai kula fongo le i Samoa, po o whai kula fongo i kongo kongo. What are you doing? Ua le sefe ko kangaka i kou kula fongo. So therefore, please explain. E koe o voila le melengo o kangoka inga i kua. Trade, economy, borrowing. Wow. O i ngā laia kangiai ua feio le malo i lako duty. E pui pui ma whaakupulia le file mu. Ole ese senga ngā o a kungu uia kemokalasi. Ma kungu uia e pulea i le whanga. E nau peo kungu uia i le ese a whape wha leo kulo leo. No. Leo sainga. Yeah. Ole ese foilanga o le wha kemokalasi mai le wha kerisiang. Ma le Syria law. Syria law le pulea kungu ke lo Middle East. Awa be fai aku, o lengo ngofo i New Zealand lo ke sau e lo aia. No. Syria law says ASC o mele fai au. E ave oi kua paku ai oi ala. O le la pia kau li fai ngai. Wa ma fuan o fai tu lo fo li fa fonga anga ba i a fio anga ya fenga. Ya me se fo le uva. Mama me e lo to mama, a wona i ai fua te ele ulunga ma tu langa fa pia. Lenga wa ma fuan o fai tu. Se o ka ko we e fo tala tu pa ele ka karangoa. E ui ma ngalo me o mai le alofa. O le alofa fo i u fiu fia me uma. E ngalanga fa kula kakala. Ua onge e ale enforcing ai leo leo. O i unga wa e ke karikongu e sa ola utala o leo leo o enforcer so tula fon. Ia te aula ia. Ai se a ua leo ai leo leo e enforce le kula fongo anga ia le au wa atulo. Iyo ia ima fa ia kala o leo mako mai o lea pala pe fa pe mai ya ua ko sanga ma awa nge ifiu lenga o la ko sworn duty of care. Yeah. E fai me ia. Ai ke au pe ia kangia mai wala to fa pe even though ele o fa pe wa me wa proven mai le alanga wala va mori mau atangata ia sika mai kiki le nga makua kuria kua fasi fa mo amo. Ia le mori mau marka mai kiki fasi la ku ele o leo. Ai fa ya tu ia ai fa mai ele ai langa lai sa o fenga. Now, are they police officers or are they a judge? Walanga le wa ku ngei o wo pe la ko kari o fa masingo o la wala ko kari fa masingo. Le ai o lai po la do o enforcer tu la fono for the protections of the people. They have to uphold le kula fong. Yes. E le kakaunga ye se preference pe bias pe fai ku au le la ko vai. Onga ava pe fefe. Wow, o le fesiri la nga fesiri ai. Kan mai mau e for ko ngir ku pe. Fa ko mai mau ku pe la ko ngi ala o la uia vai mamau fo ile ai ile e kako ku ngi me ku pu mal kai ngi. E ile fongo le lo mo Samoa. And we know le fongo le chokon. Le okay lo afa pe e malo si le fionga le kupu perkangi. Okay lo e malanga i Samoa.
O le mea lai kaunga kako wā ai e. A o aku ka ngaka ngei maka i kai ngei, and this is for the government. A whapea ngei o aku o le kukupu ngei vesinga. Social media. Oh, yes. Social media becomes pe elema se senga male private jet. Zoom. Ba be ia kai ngei. O le roro ke ki ngai. Ai o le image leo sa mo le la ka koma fai e vaku yo. And some people e iai ka ngaka o le a o sa mo for the purpose of activist. Oh, yes. No doubt. O le mea whailanga e ka kaunga conscious ai le malo. Peke kango e au mai ia vaenga au mai isi a kungu for the purpose e ka mawhai e wha file mu i le kaimio le whongo. Someone will put a poster up. Ai mai o ke lofo lei ka ngaka le mangua lako finga ngalo ma lako mawhawhau i me kupu ngu ngi. It's the time ia o le kaiminge kaunga wa ai e lau whai kula whongo i Samoa. E whawhewhea nga kako prove a kunga i le lalolangi. We have tools. We have ways to resolve issues like this. Ei. Le va lea wha le kangaka soifua, ma le va whea loa ai. E kauke kau mawhai e claim mea sa fōa i e kako mākua. Ia ole upu ai koe kia. Anga wha apengi a vaku ngi mea lofa. Vaku ngi ele. Ka follow la kangaka. You know, o kala ia e kele nga mai o kala fo i kusao. Ei. O le aka ko mawhai e claiming e ele. Eternal life is not here. And I hate to say this because this is my driven force. O la uia kalkungunga i le ho. This is mortal life. As much as we... There's a better life for us. Yeah. And as much as we try and make the world a better place, feels kama Michael Jackson se kama whai e whai. Yeah. He couldn't. Yeah. Like all we have to do is to contribute. Yes. Because e manga kua ai kako. E peo lau pole kungu. E manga kua pule ele manga kua whala eo. Ia o le tala whele tusi pa ia. O lo tato i le lalolangi ai le o ni o tato o le lalolangi. Amen. E fe mori maua ia le tele o vaenga taua. O ma fuana o vatua le vaenga lea. Le ngai pei o fati ja inga whaingo fia le ia kia u ko inga me whapea. O leanga ka o ngai ka e alu avea u whamsingonga whakaika inga. O ula ko foi lea ka whai ka fi ngaunga saule ruling at whamsingonga. Malo oe. Whakaika inga. Malo oe. A lea la ua lenga ka ngai malo. Awa e koe sa wai koe whasima. Leu te vatua le whate tainga. E sa wā oe whai pūle sa o loko i au mea kōkingo. Wālanga i le whapea e ke malo. Ngā vea i lea o au mea ngā ruailo o wafu. Ma au mea kōkingo. No, e stio la o au mea kōkingo. A lea la ua uma e ngai e sau e ka whili sau ngoa. Ioi, kulou whaakama ia umalaka papua sa lalo umare maumanga whaaleanga mea kōkingo ka eia u ka avale. Ioi, susungu la ufale oloa. Ia ora whakaika inga ruku whakoe. Ka whasi la ufangau. O se vaenga ngau lei unga o whamasingo. O le winga le lea lena o whai atu wālanga a tato woe au tala le mata upu lea. O au lau ke whiringia whapenga. O se pāte lea o lei unga o lou malo. O le mafuanga e mang malo ia ki au. O lou sauloa e ke pule o iau me whai. Anga o lou while mu mo ukangi. Mo whaakarikali le langi ia sau se angeru fsosongi mai. Leanga e oai lo vili aku i leo. E le kuku mai ngi leo langa o le kari fo ia leo. O ngai sao sa ungi. Fasi pea lau whanga. Uma fasi pea oe mawhai pea mea ngā langa le. E sa ungi kua inga. O leo langa ngā le kau ke whio lai ngai. Ma o le suinga ngā wai ei ka kokura fongo matulanga i lau tau wawai atu ia matau. I hope not. Because awha pea o le kuainga whainga ngā lewa whai ei processes i le enforcinga ma le whamarunga o le kulafo. O le aka koe o ai le mea ngai ei. Whai le maso mea umma. Ia. Ai manga kua voila. O le upu o le kungu. Ia. O lau ko wha o le e o le ngang. Oia. O le upu o le kungu e a oengei. Ai hau kai. Ai a uka e au. E a fwoi rango kama ma. Lengo kama sa kupai kea masar muria. E fwoi o kalanga ko i lolonga whai a kupu i wau. Ia. Iyo. O le winga lau kala. Le anga le whai i lo malosi pia whape i alu whakainga. O le whai lai lo malosi. Ai e manga, e ka kaunga ma fau. O le ko kupu mai lau whangau pia whape a mangi suli mai a kia.
Le angol mea kongua le lenga o mea fo ia lenga lenga pisa le malo ia le Israel Palestina. Ei. Mangkuang kom fai a Palestina ve se Israel. E fei kai yang lang fai mai ia le au Jerusalem. O mako o lo mako. Yeah. Ai fai aku ia le au Kirsiang. La yo mako o le mako puanga. O mako o le kamo le fiangainga. Ia. Le ko yo o le fiangainga. Kama filifilia. Ia nga fa ngau ia Isaako. Iko kongo o le O fiangainga. le fiangainga. A lai claim me lesi the birthright. Yes. Ai claim a koe lesi. Ko finga. O le fiangainga. Fiangainga. O singa Ma fiangainga. kua o le o O le mealanga ka uai, le mafau. O kako ko mafai e fai, onga le kako fa South City. Po kako ko mafai e claim. Onga o le kako kofi mai le aku. O le kalinga ya uia o le fo ka oko i fioanga ia le kalinga, po i la ko le fa South City. Le anga kasia le ola. Avala au mai fo ile ali ile mafai ngo ka fai aku ile ali. Se umanga fai le me le o alo. e ke lona le vaenga mali e lau sau noanga. E pe ia la le wa e sau ngua kongua o le solution ngā le mafua. Tusa le wa e sau no donu a faa prophetic. Awoi ka ki fei. Iyo, ngā upu mamafa o lau ka mai le se ngā ngua ai o le mamafa yo ngā upu. E faa prophetic la le mele le wa e sau ngua. O le winga o lau tala, leanga e koi kiki ape yo le isi ngā le tau tupu mai i. Ia le wa ma fenga to low. E to titia tau e tau afia ai. Maybe not in the 100%, but e tau afia nei ni sio vaenga pe yor be foi le o se fenga inga nga fai. Ia ma se claim o le birthright o ma ko o nga ele. Kusa e atangia mai ai la uto e mana o ia fenga ia i la tau ele. E me se ele ia pi ele ia fainga ele la via fo ele fenga inga wa tasina vai nga lai claim mai tu sa lai pe tangi ma lo manga afenga ko mai ma ko ele ia le le pilong ja ma ko ia ale e pe e o mai fo e le va ia o ele lo fenga inga o ele lo fenga inga o le wa kakang wai kuro o le wa kakang wai ma fale la wasi malango ma wai na yo ma tua wa ku fa sa e oi wa ku wai fa sa o ai fai fe au fa to foi le ngola tala ya e u yo le o le ate le se ta au le linga o mata upule i le sita por kalame ona o le tate milaka ko foi mai ile pili la le o pasia ngei momo fai tawinga o le alo fina ngano o le ata tu tapena wai le to wilo le to mate o le a te le foi sau tapenanga ma se submissions ma tulanga fa pena o le foi na ma fa so ma le uso ya sunga le atawa savea el Harrington le me se foi ya o le fionga ile alo ya paito ma le ifi fa tai fo il committee le la to te driving le tato fa mo ma si fai pule le green ya tu yono o le la wa ke le ma wala va no ta te tapen na tu ai tu le vaenga mo le fa tapen ngol fai tunga lo na lua o le atonu a le ango fale le ke ngau wai ma le fa mo nga atonu i lo loto ma lo nga nga te tau ona tato focus ai lo ke mingi. Aftai asiata. Ia, o lo o ta pena sa o submission. Ia, o fo I o lo te mafau. Ia, e fai ma le tatenga tete. Ona, o le ingilisi la o second language. O le sa mo, a nei na whainga tā ona utala noi mene. Ona o le tau ma whailo o mafau. E wha sa mo tu la fono o le tate whai tau mo ta malama le ingilisi. Ia, o le ta pena la o submissions. Mai e avela o talsanga o te fia apia I luma komiti. Ona whainga le wha mo, a wha apia kau ke kokoa ka ko apia I luma. Ma wha makala ai. O lewa mako I loa inga le kula whonga. A se ma kou wha se ing veske langa mako o mai. O le a ano tonu lava o te vai e iau ia. A ve ese le tū la whono o le tasiva valulua. A e reinstate le fai unga le Privy Council e siki sengi umakanga ka Samoa. E le kakau fo inga kako kau mawhai I le mawhau whapea o ye whainga ka yang New Zealand. No.
Ya whenka o ka kuenga. And if it took New Zealand the ink and the paper to take away our right, it should also take them a pen and a paper to do the right thing. To reinstate, ma koe wha mai ka ko. Mai o le avenga o la uia submissions lo ke mafau oi. Wow. E fofola le mafuaanga ma le whaia o le Samoa i le siksing New Zealand pe o kalangoa kuai. A maka ma le kasiva sulfa, e o mai a i le kasiva walulua. O ngā o whailo le yang New Zealand. And I will say this. Yeah. I am putting you guys on notice. It's not you today, but it's New Zealand tomorrow. Because there will be other Samoans after me that they will raise this again and again and again until you return to us what's belonged to us. And ke whai fo la yang New Zealand, e iai fo i alo Samoa, o ke kalikongu, o le a kuku mai whai makai ka i o le Pasifika isi whai kai mioluma. Yeah. And remember what Martin Luther King says, e iei le kai me kula i melkanga kai kai ia Amerika. E silonga nang. Barack Obama. Yeah. O le winga la o kala. Ei. E wha mangaku yang Usila. E iei fo i alo Samoa mai ka kou ia influencinga kungu u ia whai whakau inga mang Usila. We can highlight you're violating your obligations under international law. Remember your milk. Fonterra will hate the government. Ei. Pe a wha pea ngi wha pea mai a kungu ia. Oh, ia, whakakia i ngā le wafu ko container. Wha mafuenga. Se i mako mawhauwha. O mea la nge i a maka i longa wha pea ngi sila, what's the cost for us? Maybe we should start talking about having a deal. O ka kou fwela kaunga a mai a terms o le deal le kong. Abe ese le mga mi o le visa. O le han mele ma whainga whaingi usila, le mele whaingi usila ma Australia. Free travel hoile. Awangi ma o mia se visa. Yeah. A e sau ai alu i Australia, ma whainga ela koe whainga luenga. E ngofo ai o, e ke le entitled i se pengfiki, pa e ma whainga e pala i siksengi, kai mingi pe a wha pe meets criteria. They can look at doing that. Yes. Ai le wha pe a fuila la a piki pack mai e. I rau konga ma lau fiki. Nah, we have to be specific. Leanga, o leanga kou kukui ele o Samoa. O ka kuenga ele. Yeah. Ele omo ele kulo o Samoa ai whafa mai ai fua mai si. Nei, o le upu kou sa. O le wha fo ia la ufa afisili ma la ofisili lau sau noanga lena e sau noai. E whai mai lau profesa lau whai a onga lo ia lea ka male wha. Yes, lenga wha afefe ia Jacinta ma la vanga. Whai mai. Ia litala. Onga ua ova kele le kako wanga malu. Yeah. Ma le tātou va whea loa ai. Ia. You know, le karu ma fo le harmony agreement le vanga whaisa mo wa kiri inga ngenge fu mo fefeu. Ma tu fo. It's about time to stand. Yeah. Stand up ia kako. Ma ka usa oro ia i ma tulanga fa pena. E whai lau kala si aka waangi fo i la fiafi. O ke loa anga wha apea o ka vika o se Samoa. Ei. Anga wha apea ngi o le alu lenga loi ka vika e kau makoriaka o ka vika o Samoa. E lima whai. Ei. Le anga wha apea kaka, au e kokola giki. Ei. O le a... Ke ei valea. Ai anga wha apea ngi e oki koriaka o ka vika o se Samoa. O ke loa e oki ka vika kongon whalpuipui. Ewa pe e vai akul ka malo e ke lele kingo. Ei. Ole mako e malo siro kaka, abai loko kola giki. Ei. Ole winga ola uia wha makala mako. Ei. I think sometimes e ka kaunga kako mawhau. Who am I? Or who are we as Samoans? Are we gonna keep this maka'ua kwa ia easy generations here o mai? Ngungu. Aua ko ke pisa. Aua ko ke kaukalaiki. Ko ke so i meanga. A o upungi e kelenga a fia i le development o kako o alum whanga. Ia. O upu foingi. Ngā whaia kia o ngā lainga o koe fo i law school. Ole lau ole. You know nothing. E ke reiro se mea. And o le winga la uia, are we really supporting and looking at our young generations to be prosperous and better than us? Ia o lo uia mawhauwhaunga, ia sili aku la kou ngai lo kako. O ke loa fo i ole ngaungau ka inga ia i kua asa ia i Samoa ia soia. Ia sili aku la kou whangau,
ma alo ma whanga ua Samoa. Nei lo latou. Ngai lo la ko. Ma mea na latou fai. Ai a whaapea e sa o lai so I fua nganga o ngei kangaka. O le mea vainga lea lainga o mai a ka koule langonga. Go and do it. We are behind you. Do you think this is our time? E fai ele mea lea mar ku le ua pasi le fai konga mua. Do you think we can get it? What do you think? I strongly believe a bent New Zealand. I strongly believe a bent New Zealand. I strongly believe for a makanga dauta I leva ai ale act. I know the act will change their positions in the second reading. Okay, ro inga leia. Langa o kala ia nga fai ele member le act lenga support inga le. We only support the first reading. New Zealand first. Ia ole fionga ia wawasamanga ia. Yeah. E ka kaunga ka ko utilizinga. We're giving you the honor to hold that title. And from our cultural point of view, you should be the leader. And know, you are to one lead of us. And you are a lawyer. Yes. I mean, Yeah. taking the fact that he's a Matai, Yeah. that already labels you as one of us. Yeah. Oh So e ka kau lola ia lea o lo uianga o ka inga. O lo apia I lumo o le komiki le e avaku wai sa uia so uia malama ma highlight ai because o lailo le palang and they don't want to hear us. O lailo ke lo inga. Nga highlight ai lola ia lea. O ko inga leo fa apia. O longa winga ko kelo ka ngaka ia la fangau mai. E koe la nga foi maka upungi. Ai ole a whaatupula ia le ata mamai, ma le ata mamai o tangata kamwhangau e kūlei le maulea. Ia, ole vaenga whai ole tā teimi. Ole ase whautuanga a vea lausunga le lilo ia mō Samoa malavali au te roa mātunu I whafo atu. Ai anga whaonga malea me whaonga mai ele aka mamai o isi au ore I lau vai mai ma ai au whaonga mai o siri aku. Ai ave sau whautuanga I le afe mafe. To a telio I latou o lea e le ngata le whamangu ia inga I lau whaasoa. Ua malama. Ua malama. Wa o le lavai e te sau noa mai tūlanga o I unga o mea na ta oto mai ai whai unga ia ngata foi lea. O le vainga whaale tūla fono I nei vainga. Lese whakuanga a o alo atu tātou I le tāpereina mo le whaitonga lona lua le pili lavane nei. Lese whautuanga me whaona avele mamalu tira le tunu. Ia, whaftai ia lau tō whāsiata I o te iloa o le sa uni le komiti o le Citizen Samoa mo latou sa ilinga se lini ale ngata whai lea o le awa o ina maina o suafa mai ngoa o tangata o tātou atunu e langolango ina tusa o le ala asaini o le ale positions a Samoa ia o le la mai ia ingo tangata e tonu le pepa ave ai pe o le whaingalinga whai ai le lua fimal kolo. Lea sama wai o mamaselau afe kakaianga saingi le petition. Ia te aula, ia o le tangi le pumate. Te talo atu pea I le mamalu o le atunu. O I loa I le lo tasi o tātou atunu. Tātou o mai lango. E le mo I tātou I o nofo I nei New Zealand. Ia. Tātou wa ai fo I tātou atunu I Samoa. Ia te au. I think ua umakai mi sa kako whakarikari e. Ia. Kusa o lewa langonga mai puloku le kangi ia a Samoa. Iyo. Lewa kulai mai sia kamari I o le green. Oh yes. Lewa whainga ia maranga whangua e. Avea I luma le mau a Samoa. E le whapela la kako ka mawhai e ka koso I lalo ia I la kou o lo ka mawhai e whingau. Lango. Whai asa o kala si aka o nga sa o whainga luenga I Christmas Island. Yeah. And 100% o ka ngaka ia nga mako ele avangi ele vaenga fo ile o le au sulfa. Yeah. Refugees. Refugees. They're all Muslim. That drive these people, they come from Middle East o Isia Kungu'u, Markele o Isia Kungu'u. Their focus and their target, Australia. Mali.
Po le a le whainga kānga whea ngai malako. Sa e le mawhainga ofi le mawhauwhau. O la o koul ia o ka nguu i Australia. O la o koul ia o ka nguu i Australia. Ngā penta i kula funga Australia. Lua fes fulfiku, lua fes fulfa sul lima lea ko afe ko se laulenga ave Australia i Nauru Manus. Ala ko suol malo Australia. O le ale whaiunga kula funga ale whamsingonga Australia nga mai. Fiku se fulu milionga ka la Australia le compensation i kange. And to me, le case lea Samoa, le siksengi Samoa i New Zealand, I am not interested in compensation in terms of money. Yeah. I am interested in the freedom of Samoan people. To be recognized and acknowledged. It's a right for us. E le whapea fui la e whai i New Zealand ku la whongo ko ave ese kako ile ka ko aia kakau. La me ngā lenga le ave ese ko e lau. La me ngā lenga le ave ese ia Niue ma Cook Islands. O le fesiri ngai fesiri ia New Zealand. La me o lenga take Samoa. Lo le New Zealand. A unique le position of Samoa. And e le o Samoa. O kelo Samoa was spread. Someone says this will be a mass migrations. Mass migrations already happens. E ko akele o kangakale away mai Samoa, ngai ro kakale Samoa. Mass migration is a political excuse. And if politics are serious about prosperity and freedom, give it to us because, like, give it to Samoans because o I la ava ngoai opportunities e improve ai kangaka Samoa. We never hear about any issues I kangaka Cook Islands mangiwe. Because o lai fuli o mai nge siaki whale mai. Fuli o mai nge pe awha pele inga luenga I ofenga luenga nge koe alu ngiwe ma Cook Island. Pea o le winter. That is a type of movements ya we are okay wish. E mawhai ka kangaka ngawhai. O ka koko ala wha au kamala ka oko I Samoa. A o ingei. O lo ka oko elisi vaenga o ka ko puke. O la uia la kalusanga I le malu o Samoa o le kangi a le pumake. Ka ko kufa kasi. Awa ke loko fe loko ai. It's not a political issue, it's a legal issue. That's my view. Politicians make law, but those laws will stay as long as we live unless politicians change them. Sa fai moltun kula fongol kasi va lua o ye moltun il palmenge. No. Ele o Jesus. A ka mingi le finga wailoia. A oloia e fe maloia Samoa. A fafkai kele lava sia ka mole ngi fiafi. Fafkai fo ile Blue Wave TV mole avango. Ia ole afo ise upo le kokomali I Samoa. Wai. Malu avi fale ole ngau lava I ngai mawhaionga ka ko maua se ai mol ka ko wakungu. A kongo le amo foi se sia ngo lumanga. Ia ka ke kalkala ngo ai whapea. Ingi si foi maka upo o fina. Oh yes. Kai lava mo lava ngo. Le ai whaaftai tele. Mo mori lau whaaftai atu I lau sunga le li loia. Ia, sauni. E tu sai o le tele o le nei ta mau ainga po le nei o manatu ma le malama. O leu mawhai ona e sa whaoti leu tu o le whai mea. Pe o le tala I le tautai. Au wale whaafonga maua. O ifo ia ilo ai le tangata moni e alofa ilo nā tunu. O le kaimi uma aru ka whakarangoanga. O le au te tuli matanga wina po whea tonu e ta oto I ai lo loto. E le mafua anga ke ngau ngau wai mea. Awa afua whare mafaufa. Wa isi kisengi ngi usila. O sikisengi ngi usila. O ka ua o ka ngaka ngu ngi usila. Masi o tatu o te nui Samoa. A oi uma o matangi au saunoanga. E whapea I au kala po au saunoanga. Mo ngai o ka kou ka ngaka o roi Samoa. Inga I o la tō mo fo ine ia vandoa tutusa mana I fo I whamanguyanga. Wai e mafongo ka kau whaiaku. Wa whamanguyanga I o la fo e maua I Samoa. A o havanoa. Avanoa I a onga. Avanoa I soifua maloloinga. Avanoa I ngaluenga. Ia magisia vaenga I whaalau tele ia. Awa au te whai atu moni la utala I lungo le tātou te ia ele nefiafi. E le mawhai
pe sikisengi uma lo sa mo il fa matu ni usila e kau kele vai ku nga ua makua sau le fua va au sa mo ile e fua va o le nga kai fa le pe o va aka o fungi fe ai sa ia nga vai kau ai ku ai tia i lo ta to tu no ele nga ele ai mangi nga me ku kupu na pa wa le me no wai ia maua na ia va no fa fengo fi ka fa mai ko foi o le foi la nga le dei mai ai lo ka ko fi su ia inga o mai lo le si va nga ye o mai a makasa ili ma se ko fo de me le fu o de vanga o mai ko polonga o mai ku dai pa de ko ka fa ai fo ile si fa ala u sa mo fai pisi ngi si a wa te vatu la utala fe ai ku pu mai le me le o talia fa ka inga wai ma fai me u mai fa tasi mai ya yesu pa di po yova ma fuka ya ka ko ai a matala ya senga le de fina ngalo le ngi usila ma wala ngole ki lo la ukala e vai me ngi usila e le kere le o mai ai kere le o ya wa o lai na te no fo mala to o lai fale le matenga ya la to mate matenga ma fa fo ngale au papa e male au mau me ma fa peif e uma engi uma makua kokonati uma fa zolo a ko war kumol mala ai lilo i manga so le vai me wa fuli mai ku o ka mo nga mo lo me manga o yo ya o tato numero fitu o le fa e lo ma va amersunga le loia fa titi le lava sa mo ya fa ma lu fo i fa no o le a sau fa fonga mo le di va ngo le fia fi ya ile fa so fo ya vai ma lu fi ngalo o upu fo i metala ya e te tau mai sai le te mi sa fa sa utala lu ngai sta si fo yo o le fa sala lau o ska ka fo ile si tangata o yo le o mana tu fo le nga wa mana ya le nga o le tu o mo fo lu ngol ta por kalambe iyo o mana tu fo ila ya le ho ia nga ka ele to isa utala to fa ia iyo wa fo i upu metala ya ta to fu sa mo ya aungi ko sentinga mai fu ya kia ungi kala iyo mai kasiale me tatia la foi fonga va tele wa upu maniana fa lelenga si ale wakali le luya ele ma umo that there's a lot of good things for us to do yes mata to pisi ai ngai lole iyo there's too much hate for le ngila lo langi ya te foi la ya ka ika foi sauni ya wa fai foi ko finga lo wa o si kai msa ring ko finga u fai ko finga vi ele ali iyo ya wa te tau foi la ya te foi ya ona fa la vale mo ai kai iyo fa la vale mo ai fa manga lo foi mo u to o u mai na ya mata to wa o mapa anga afeke ro fa monge ya ke u marka ko por kala mel te ya mali ika ko kuri ta to su ile ma tole niu mali ta to popolea ka ko wo kuri makanga u su e ia ma war ka nga ve ai sem ka ko su e o ia tu au a mga su e ka ko fa sanga ha e su e uma me la e isu fo ngale la wo le vanga mo le poronga isa mo ai tatia ia le la wa manu tatia le la wa manu e le tau dia ai tuli matanga u pe tuli mata il fa muli atu tai tala tau tai fa manga lo fo se ngana yo release fo ila wi fa manga lo nga ye au so mana me uma matula ka fa pena ya fa mo wi fo ile tu e to mo to langa mo to ainga ya ona to e taliu le o le ma tara noanga masunga loia e koe maua le vangoa iyo ore koe pipi ia le ile loia ile koe mamuru wai mana tua mai oi awe ke pore kele o ka live city mai si ka karango le maka ubure o ka ua ku le hit and run e ma ke o ai au to te popole e le nga fo le vakua o mare kai me kasi iyo e la fa ya tu le wa tato focus le sikisengi fo i mai le si taimi te le a issue fa tu la fono ai fo nya o maka upu fa ku la fongo ke fia manino ai to tonu o la tu ne o usila ia sa mo mare fautu nga la utili ia omi mai le tato wa messenger le tauta yai fa nga mai le tauta yai ia ai a fo e omi mai mai fisi mai pe fisi amor o le loia e fai le fale tu o sunga de loia ia tawarunga ma por kala me marsunga loia sauni le vanga le fiafi asiata fale malu pio vauliko ia me se for sunga le loia ia sauni seleni lungo le tato por kala me ma fatu mo le tite mi tato filo ia le so tayao ono yesu
soifua mai manue